mediatina all day. This Akoma dance your na yet to mediatina order. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo day. Me ever made it. Akoma ejo, Akoma. Hi, Pesca Quabu Mutikabina. And they were doing a minimum you know or tell any door. Oh, my sister sitting on for Comason. Boys will leave you. Oh, only me to be only me will be. That's not my bar sack, a more boy, no moon too for no moon chin. I'm a new born in San Juan. Oh, boy, you are dear papa. Hi, Pesca Quabu Mutikabina. And they were doing a minimum you know or tell any door. Oh, my sister sitting on for Comason. Boys will leave you. Oh, only me to be only me will be. That's not my bar sack, a more boy, no moon too for no moon chin. I'm a new born in San Juan. Jo. No so. O de abopila no so sa. Na enkola bi etwam na mse bla. Obetimi atwa ma me no se an. Na mde mefunyi ma no. Na mse twa ma me. O twa ma me. To twa ma me no me kwa me ba na ato me ne akasa. Na mbae. Ti me du fie no. Na me frɛ me ma no na me se mo papa. Wo ton dan no. Me ko efose bo ho. Na oba no se Misty. Na dan ye kra ye dable munya. Na nyame adom munya we yesi ho a. Wo nwene ye ho kra wo ton ye beda he. Na junior se wo bo anam se no kre. Na me yi kire no. Wo hwe no se ayo. Misty na ma ne boso. Ti dan me ye din. Na eye kakra bo be no nso mu ho no. Na me se man frɛ no ma misa no ho asem obeka se mete ye no. Man frɛ no. Na me fa afo na me frɛ no. Me friend me say se makodan no na me ko ba hu se fose eta da no e kire sei o ha no kate ko no me friend na wa anfa ti ade chi me wa adwuma me ye adwuma na pa be no nkono na me hu se o frɛ me na me fai ni edi nkombisa mo te se me se ho na me se wo se no anwume wo frɛ me baby ambo ne de wo ti na ma anfa na wo se na me se me ko dan no me ko efose ta ho enu ntina me frɛ wo a na me bisa menti as wo se o menton yo me ton sei na plot bi na da me chen ho no aya amache dia na amache so opo bi ato plot no na wo de fose abeta me dan no na me se anansi sembe ni amache to ne plot e da form na yen to blog wo so no na wo ton edan no asase no de for say bobo wo dan na wasi aka moso ho nko ha no na wo so number e de guso na amachi no ni phone me de me kan sa na me say me ye adwuma nti me wi a me fro eti matena se hu se bla no pese obum kwase me me ni ba bi do ye da na eketo abi enti dan no so no me ka ho ene ye dan no enti me sre no ma edan no onfa me ne me ma chefa e ma ye for say ne bo hunu so obi ato aminim so obi ato a onfi ya chefa ewom enfa mele ye so obi nto so de ya ene for say makowai me kope bosia ne makoye dia ma ho ni betim na me ne me ma no yakodem enti mba ya ma asama no na yemi sese for oko hu se for sale ebo edan no eho no enya sen be aboso me sen ni edan ne de me ko ho kodua banche no na me ni ho na eye be mfansa be aboso mienu ni wono a na frɛ me e ka kire me sɛ Grace dan no ba dan so ma ne dua banche ho na o se Grace na me na o se dan no me dua banche na madam fu bi ekotu bi go do se abopa kotu en so me di ni nyina ti me so no bla bi ti efi ho me fa ne ka ho na me fa me ma ne ka ho ti me kwa de na bi ni me say banche a e do so pa ye ko ye no ye nya banche ne ba kokora hu na so mo di ni nyina enti enua no so mo enua enti nua na egu fo mo no na me a me san twitwa ye e san dudua foforo ti me kodua banche no foforo no kra no me wan se boso be ye nan ni ahodia ukọ sabe na ukọ na for say ni dan no me hu se for say bodan hwe ukua de ya ayi no ayi no de atwa mu me hu no ebenada me ko hu se
for say na bo e bo ho echane na wo twe na memko hu se for say no eta ho ti adechi ukure na memba nti for say ne de menim da pa wo de for say no ekobo ho nti memko hu se bo ho ne de eye benada na ba wo ye na wo bi sa no ho asem no wanya antum se wo ton wanya antum wana o ka kire me se asase na dan chen ho no na dan fa amache e na eto na asase e na ode for say no yes wo ton fie se mo ka sa no ka wanya kokoduro anka nkire wo se Grace come senior I you know asase no me na me to ma de na me na me see me fie this edu lentil me ntimi nto so bi nti ton na me ton baby wan ka nkire na yenwe asase no woni ne dia mo mienu na mo ka musika asase no ai asase no dia ma mani abre na asase no musika wo mu bi eno sen de o mu se menenete no oto no on so pekas asem oto ka no aton no de atoto petrol gu kamra eyisa na asa se wa ma asem petrol anyum tintintintin to wani sma na o sika na asa to no ka ready bi o ana oton ye ana m ka kire ne se mesre no se si ano ye ha dan me so ye me ba wo me ensa aka ho nti no mesre no yenti mi han obi dan saa enfa nko ewi nti no yeti Maa Akos Akoma 87.9 FM ya mama kwa ba sonkokura kwan so de ba Akoma 87.9 FM Akoma mu nsam dwumadie no sabre ebraso semako mene mabedwafo yede ebramo ba bibia da mo bia enu nti pomodia na etwe ben wo radio no frequency no ya Akoma 87.9 na je se utie Akoma FM no na Akoma mu nsam ene demu kan ma oba bibia wo bia se wo hweye wo television so a eye Onua TV tokro madwane nchono ba bia wo bia no wo benya Onua TV ahrepa Rabbi 1 TV Rabbi 1 TV ewo multi TV ne so sanso ena osei krom anase papa bi wo sei krom anase papa bi ehon so ubenya bi ahwe ewo ho enu nti bomodia ene ubeba YouTube and Facebook yenya problem kakra and network no enu nti mesemo da mo amohwe no wo Facebook no nyina no ene mobile bo akodemu ewo YouTube Akoma 879 YouTube Akoma 879 na onso watumi ahwe bi ewo ho YouTube and Facebook enya dwuma enu nti YouTube edem kan nti ubetumi ahwe bi ewo YouTube Akoma 879 subscribe yem page no notification bell no so breast you get notified no share ama afofro so atumi enya bi ahwe enawie na bibia atumi aye kama fans of Akoma mu nsam fan club no eda so Nike Pizza fan club and also Nike Pizza fan club nyame ensham UK enra entoma makoma kwaduo no 20 ena mode ebe yense yemfa enkane ye wo ho na nyame ya domo ya chede amakunafo ma emema ena afa yenuanom abibinti wonom edidamo nyame enhya Nike Pizza fan club yeguso a ye agentoma no enu nti wodi baako ya baje enra bra ya ponsi ase no na obi de baako aba beja wodi baako ya baje wodi mienu ya baje ba bia wo bia regions mu bia pesa wo boa yen se eye mo se ye anwa se ye ntoma se ye duku eye ntade empaboa indomie spaghetti mu wodi de wo benya bia drinks ensuo wo benya bia wodi ebeba abeboa ye bia no ya baje ede egu ho na ebre semu no ya che ede ama yakunafo ene yenyanka na bibia atumi aye kama enu nti bomodia ne fabra ye wo Kumasi askwa ye ne Kumasi mo main gate no entrance no ena edi enhye ni mu fabribra na onyame ebekoso ehya opa midi ede Mako sabre na nakua koko wa ha evangelist Samuel Mensa ewa ha Pastor Julius Naba ewa ha ena Annette ewa ha Ishbebo echidom ni adotre manana ya wonso ede yako eye YouTube enei ama sapon ede ebekọ dwaso ni yakoto ene ma pabro nyabre yi emo na sese de na chese ye kwa no Ibrahim Mafo otonton kase ewo bekwai roundabout Ibrahim Mafo sebako
wo de be me send 100 Ghana cedis fabo enyanka ne akunafo adwumade no nyame ensha papa Ibrahim yadase bebre yankwa na yene yenua baby enkodi enkomo me pacho se obi en obi di nkomo communication yehwemanim na me hwewanim se ono obi di nkomo no wasi ne trase ya wo hunu se wo tie anase wontie ti nkomo aye ba bedi wo hwemanim amesoma hwewanim ne yedi nkomo na manai kama so what you assessor okay within Pacho me the Faustina aya no abo minimum kakra mama Pacho me the Faustina Kujo Faustina Kujo free hina bae Pacho me free Techima atwuma Techima na sabono Techima bono Techima okay Fausti area Pacho de area de boko nya boko sa Pacho the year 2018 na me kitafun bi ti me ho na obi chat me ebo me hi how are you doing na me say I'm fine nti na nipa ni deep in da ho me save nipa no contact na me hu say nipa na aso e soja ni o she uniform ena mbusan sem pa show na wonya me number wo hi ena o say ye di nkomoduro animu a obehu bebi a me nya ne number na me see yo nti wo frɛ me phone so ni me di nkomo bebre o ni me di nkomo na obusa me tribe no na me ni nyina akakasa baako nti eche na o se oje me number no o me madamfo nti o ka se akakasa baako ma me gidi se ene me madamfo na bia wonya number ni free nti o ya na o se ma ware me se da bi me ne obi o ho na me se o da bi me ne obi ani ho na o se ne ni gime ho nti edi nkomo no duro ani mu ana me se still na me hu bebi a o ye de wonya me number no o se me forget ye no nti na 2018 no December ene ye ba me nanam ho konongo say ye be DSMAS no say opese me be DSMAS no won nchen na me say nipa me hu dade e be den say metimi aba won nchen ene o say wo de me mfo so anambra na me say me kura no ye be DSMAS a ye nyina ye bom abusuya ba akunti wuntimi nti ho nko ba bia no say sa na me say anti o forget be ye 2 weeks na on chat me ni edura 2019 February me wo ho anadwo bi me da ho na o frɛ me ene wo se ne maame yare ye frɛ no na koja wisdom boy no o ya adwuma wo Accra Bema Cam 64 BN no se ne maame yare ya gye ne maame ato hospital nti no wasra me wo pebusia bi ono so wo bush wo pebusia ma o maame mu so mu akura se wo pebusia ma o mede ne maame no akɔ hospital me so nipa na me ne ya adwuma na o gimi di nti ne adwuma ne sika nyina na eda me nchen ena me sen ye madwuma wura sika wo me nchen nti no me pemu busia de e de ama no na osuyo na me de man na me so on force so obetio satan na me hu ni daw ena osuyo obetio onye nipa boni ni na me de man nti me ni di nkomo na ma hu se ni mate fo no me ni bebrebe bia eti no ye ne omo barracks na eben obubo ni mate fo no bebrebe di na me ni bi wo sunyane honom nti me busa amo no so ase na brother ba akwa friend kokroko na me busa na ase se onim ni passment no ose ani mate no ose me boy no nti me de me kwa me de yesere na yesere nti 2020 ena me yesa meto nursing forms akọ school ena boy ne cast a good idea mento na edu ha obeboa me na me ni papa na me siyo nti edu na me to forms no ose ya fa me na me se da yinyam bai nti July mu me ma me to ne makọ Accra na me de ne makọ ma wa Accra 2020 no ti me ne chat na me se me krampo me wa Accra me kodo de me ma friend se ma ba Accra di 3 days me ne chat na me se me kram me wa Accra be 3 days no ose me ni pa boni ni o ena me mbe hwehwe no na me se an se me nim bebi a wote ena ose me boa me ba be ma ho na me se da me ne ma me ne ba na ose sa dia me hia ne circle na onko hu me ma me na ohu se me ne ma me ne ba nti me ko hia ne circle na odi moto no address ya po hye uniform a wo kwa adwuma ba cho no hye uniform a wo kwa adwuma ena o hia me na odi moto fa me na me ne nyina call me ma me ho edwadifo ma na me ma me no mu di dwane nyina ko chia obi a na ma me ba akokura tu ye for say ne ye ntina na young boy ne young guy yes so no se o monkasa nkyere me na me pa abufuo na ye di nkomo wie no se me nkogya no na me tina moto no so ne ye ko nti me de na me nim se bia o no so de me ko kyere efia watim nti ewura na me timoto nso nti me ma ho hwe na me masi me tira ase nti me hu ase ya wura ase fie bi mu nti ye wura ho no na oni na security bi gina oni security ni di nkom nti me de ma anko mo anim ho na me gina ekire ho no moto no ho abontimo na ofre me se me mbra na me se me me de hana woti ana na o se da bi o pese ye di nkom se me ba ye won ne me ntina ase di nkom na me se na ani me di nkom a sa ha ye guest house adem ye house guest house ge na o se da bi
menya guest house girl opese endi nkomo wo hye uniform ahanso na ben na adwuma na ene o camp ne ben nti no enye se bia ne boni mu nti me mbra yendi nkomo me de oye ya na me de me koye na me ni di nkomo saa da na one me da 2 times wo ho nti me wie ya no guest house nti me wie na me ko no se ono da 2 times ba chan mo ye 6 ba chan first round and second ba round chan saa breno so nkwa ne bra wo hia no edi nkane a wona ne ko da ba chan nti o wie no se o mpesa me ko o pesa me da na me se me nda me ne ma me na enam timi nkoda ba ebisa abra man kra no se nka me kra na ade chance na ebia makwa akoda ba ebia ma ade chinto ye ya ma anda no of the motor be sim station na me fa ka ba me ma me timi bedua no se a wo hu me na ni gimi ho paa na kwan ya ba fa so be ware na ye problem na me wa akoma ntimi yi makoma mfiro me pa abufu na me se matimi ni problem timi kodo ye na o mo fra me school no saa tam no oni me anya kasa nti no oni me nkasa ntimi de me ye me modern bia me ye madwuma kakra ntimi tuatua me ho ne mama ne ka ska 400 cedis am de be rent dan na me frɛ no me chat ne se me srɛ no won pɛ bosia 400 ma me na me fa nso me dan sika so for rent na me ho akyerem me chat no my blue take one fi me ti ma anka hwe na me ye bokoboko me tua me bia na me call school ti me wo school mo na me chat ne ka chen se onim so ni pa boni ni no se ade na me kasa na me se wo ta ma me nhia woda no wo ma me yare ma wo frɛ me se wo ma me yare stroke nti no me pɛ bosia ma Emma me pay bosia de ma we ma de kohwe wo ma me yare na ne ya me hia wo mo 400 cedis ne die wo a wo ya ban adwuma mpo no wa mo me nti wonya be ma metim ne wa bobla eno me katin na me sifri ne kohwe no wa mfrem bi na so wate ti no mfrem bi me wo ho 2021 eno sa ba mem eno wo chat me say ono a watena ase dwen ho no wa hu se wa ye me bone nti wo sere me mfa nche no na me ne nsantena na school na fe na mawuram dia aka na yede edoso na me suyo nti wona me ka bebre na my friend bi girl no kra wa frim no ma me de phone ma girl no say girl ne mpa me chewman na girl ne je phone girl ne pa me chewman nti me wo ho na o say weekends bi Saturday na o frem say o pese o ye nkruma froy super no super hini no super hini no say wo hwe say wa kwa man tissue ma me say wo hwe say wo hwe kwan ya branch ye no de na fa so pa na je say ese no nisuo ai ese na brewo to wakasa kakra bon say o ti nisuo ya wa suya me na nyina ayeko ansa ye be frusro nyina na osu branch ye na di na wu e no say opese o ye nkruma froy wonim ye opese o ye de nkruma froy ye wo hunu wo no o ye nkruma froy ya wan na ebo ane ma ne ye enti saa tam na me so madam fo bi ye teacher ni ba ko ho a ye aduane ma teacher ni nti me ja madam fo no na me tene nche na teacher ni kura esere me o me listen ya ma ne nyina ma no wo fon so e no wo twere ye okoto ba e video call me ame bundle e na me de friend na me gina so ye starting kroma fro ye be ye 12 ye wie na anwumre 5 abo no say na ma ye kroma fro ye wie no banku no wan na beka na me say me 5 hours ana me say me wo school munti no minti minya den emeka no say a wo di she fridge m da menya ho no ma beka banku na ye di ade chin ya me sem on de bia on na frɛ me first aboba ye say 1 na on frɛ me ana me say me frɛ na hwenti me frɛ no won peki me frɛ no be 20 on peki na me so me say me kacha madam fo no say bibi ikoso na me say me so me njai frɛ da nti me frɛ ya nti o peki ko na aso woni obi pray for no na ne nsa ko siw so na e peki ko no nti e peki ya na nipa no say ade nti na on pese obe peki ko nti wakaten na me say frɛ back me frɛ na me say ade hwan na wo nchen wo say me ne me wife na me say mo ye den ai me ne me wife na wa ha na me say wa ware na o say na me say sa na o ka chimti me kasa fo no so na me su ena me kate call no ena o sa frɛ back say ena wa pia bontim ena o ko frɛ me o frɛ no o say na wusu we yesu mia no na last wo ba fi ha no me say no me ko hwe ba bia wo tene once me ko na afa no wa rent dan fofo na bibia kra ni dan TV ne fridge nko na ene mattress na dan ena o say an fi owura na obeto ne baba na o say wo huru akoma hwe say wo be bafu ana na me say a me ba ho no fi owura no kra me ne na ankasa da esi dan na ne ba no e ba huru makoma asese ne say nti wo boa ene sa ade a me ba ho abehwe na o say won ko dan frem video call na me say a o koduru ye say ye no on free video call o rather mu afro video call se be ya be hu say
enye one oba bia ne ho nti me wo ho na na one oba ne no oba ne ho soja ni ba ko no chese nya bi ne bibia ne sa ba no ba oboa owura dem ho nso antimi anya video call no nti me sa fra biom na girl no nso ho odin se no girl ne soja ni ba o se girl ne sa fa no nso pass out for fra ba ho a woni we ni nyina wo the same 64 bien ho a omo ye adwuma mo rank ba ko na girl ne say boy na ka cha me se woni wagya ifiti 2018 nti no wo na wo pɛ no na wo da so frɛfrɛ no na me sesa na woka nti ɔma me send me ne chat ma no na ɔnhwɛ nipa kora o pa ne yonko cho na me kyerɛkyerɛ mu me share boy ne fiti day one mo a me de aboa no nyina na girl ne say ono wa hu me pick me so ye nipa like me a nice girl me go school nti me nhwɛ so focus me school no na me mpɛ be ma foforo na sisi ade ono wa be take over yo na mbisa ne di no se ye friend na fisa na me so okay nti man kasa na me friend ma me di tu nanim sese ni se na boy na ye na mpɛ se me kɔ na adwuma mo na me kogu nanim ase na ma me say me nja ne life ma no na me fa bibia ma nyam na me nhwɛ so nko me school na me so yo nti me blocking ne numbers ni nyina ono so blocking me enya me hu nsama o ka kire ga ne de minnim nyina ba de papa ya me ye ne de ba kokora ni ho a o ka kire ba nsamba ne be no ka fa ho kire ga o ka kire ga ne se woni me agyae na me na me force say me ne betena ene nsem bebre nti me forget no kora na me live my life nti me wo hot 2021 December mu say ya na number bi cha ma me SMS good morning how are you nti me hwe na last number 82 na me yem hyem na me say guy we ya nti man fi no o sa chat me bi please reply me please go and block me on WhatsApp na me ye me save number na on na da ni DP na me bisan say ya asembe na o se an oda ontimi nda na wo hu se wa ye me bone na me se me mfa nko ba bia wo na me nye wo hwen so me de wugya anyame na mom se nyame na ne wo dele dia me nim na o se ofilisa wo patame na me se me gem pata meaning se me no wo ye den esa be settle down me no ntina biom tino me gem pata bia na o se chinchina me nka bebi na efa pata me kra wo de se me no ntina biom kra na me se me nje hwen nti wo ye na wo se me kra se me fo na ye den asai nti no pese wo tofo ne ye den e ma me na me so fo ne de wo ta meje because me ni fo me wo so fo ne ye di suade nti me wo ho na woni me di nkomo ase wo ko mu krom north nti no won fa ba yire mbre me na me se an nti wo koye no na wo de ba yire ne ba yire o ma me ko station ko gi driver ni number nyina eto se boy di ba yire ban mane a adani problem na me se aduane a me di nso de me pa wo che wo na me de me forgetting wan famba e wo mu anu atwa ba yire ne ba ko no de asa ne me se a pro no wato atwe nti me friend ma me kana ma me se wo boa wo ye boko de ma me se wo boa woni oba sese kura woni oba na hye nti ade chin be 3 days no frame no ni me di nkomo se na me se ma me kura sese ba yire no kura woni o yire ne ede chele wo so ma me aka se ma ko kan chire no enti me wo ho e na me sa ko 2022 no me sa de ne makoma ma me wa kra na me se me de ne ma bram ma me e na wo se a me mbeji kin na owo Michelle Camp omu ye training wo ho na me nko ne fie ho nko ka bankum bra na me se hwe na obi ana wo ne oba na ti na oso ga ni ho bim sa na oboa wo ga ne ma nyina agudem ho but em so woni ga ne nya akasakasa nti ga nso amfa ne ma ne nyina nko na me se fie ho no de mimi suro woni ho pa de me nko nti banku no me kwa wo ye ho no na ma ye de me di abra na me kan banku no na me de koy ne oni ne friend ba ko ye friend da ko o ka banku de koy me ka banku de koy na me yipe ba choma anya nkuruma nkwa na mo ye me bi na bi da so hye ba cho da bi o se obeto hyeto ne ntinam na odi edi ho na adwane nhyɛ da ni ho no timi ka banku bobɔ na ade kesiem na me de koy no worry na me de koy ntimi koduru ye no ena one ne namfofo ba ko de da ko na ne senior man ba ko no mbehia mti da na me ko ka metim kura nka nya accident ti yesi ma me safa ka fofo na me so mi di wachi wu kura ma wu nkwasi ya wu because de me ye bia wani nso timi koduru ye na one ne nafo na o se ade asa ho no nso no me ka se me peka me nya ka emba nti no ene okopɛ guest house bia me yada ho ade kya ne ekɔ na me ka kya nse wo mfa wo hu nka me yo so se bia wo bɛyɛ me ho ade no so wate ba ye koduru ho ne de ono na ho ande no me nso mintimi ne struggle e ho nso one me die 2 times na me buy ni week biom na o sa frɛ me say pen na me de brɛ no pen ne ye ne de panti no me nsa mfa pen ne biom embrɛ no na me de pen ko nti sa da me koduru na wo ka kya ne sɛ magye se wa ye ho ade ansa wa sign no woni na da bie mo no still oni me die 2 times no offorce ya na say one of them manje mu ama no offorce me na me ne die nti the next one be no run two sir the next one be no me kwa no se pen na me de brand e ye ne de na
opese odi phone bi kura ma me na me use eno for the meantime na ofri camp oba wa beto phone na ide ama me obeto me phone na ma me na me see you nti me koy na odi yam phone small one bi na ma me na me see school mu no ye like your message na ye nya no me hia WhatsApp nti na kasia bi kita na wase anhya da nche network na me se me pene santi me gi na ne ma me number wo so e na ne nua ba number wo so na ne nua be ma e na sa girl na no woni neti no ti me girl number na friend bi san se ndi pass me se woni wagyan no kura be no ti gen de no bufu no odi matam ene ade na gen se woni ninjai ne niam wo dem ho no sisi a woni me kasa ayesa soja ni girl no wose ne niam wo dem ho sisi ya woni me kasa nti wo be kodem ho afre me wo phone so ama boy na hu se wo ho no nti gen pa me chew se didi atamba ko na wodi mi atwam ko no o ye sorry me fa nchane na asofo na me se wodi matinti gen ko dem wo na gen frame me na onu no kasa wa akire ana gen no so kasa nti na me nti wo mu bia de ana me ka chan se wodi aye me ni sa pa na wo sa de ye me biom a ene wo me ja wo ma sa wo yusu moto ne be ku ato atwe no se ma bo ni dua ena na ma me bi wo ba bia meti no na ma me ne ka sa wo de me like me fama no sign said me kan na bufo na ma me kan na me de ma no sign e na wo frɛ me no ne me kasa ya say wo ne gen na gyan na me kra de me ye na aboa ma gen na ba yi ne niam na aka na ide afri dem ho no na me see you nti me ni di nkomo kakra sa na wo se ane sisi ano o pese me ba ho no bet baby a wotene sa me sa ba ho a girl no betena wo sa no be ka so wo ye ma asam nti ho no wa han dan we ba so no wa han dan wo ayi tashi mbachwan nti honom na menene ekasa ya no se sisi an sika bia ne ho opebosia o mama ne dan wo bema camp ho se o metena baras wo nti wo pebosia nanka wo de asiesie dan nim wo de apentim ni ade ye ntua ne ka ma ye tia ne ka o ka che me se o se ne papa akohye obi mme wo mu krom ho ofiri nkwanta pa asankwanta nti no waje ni sika no agi loan ene wodi tua sa aka ne nti na wo trofo papa ma ntode wo ye bipa wuji ni nyina di yesa no wo do afra wani wa hunu no do afra wani wo pe soja ni awade akate wani ama chese wo twa wo ntro kora no a wo hunu hwe no ase wodi a chese jon o papa akwahye wan mefu o so obi mefu nti ene ode ne loan na etua sa aka loan ene no o say si dan bi nso nti dan no okoje loan na ode ye nti month so a o hye dan nya pa bi asa ma na ho nso kire na ampa nso esi dan na ho nsa na ho kire no ba ma esi dan na ho nsa na ho kire me ko be ma camp onom no two skas kra wa nya bia mamba me na me sa yi timu na den wa ye na adwen so wodidi ma ho o say woni ska ni timu na de wodidi mo ho ana me sa age 200 cedis am de koto me hand out to school no ka che me se o mo nto plastic check ni ayi bi ena me di 200 cedis ne sa de bo ne bosia se onje me kra na me de che no but me ko dro ye na girl na ka asam na me frɛ ne se on send me 200 cedis ma me sisia ene edi be 3 days ansa na o se ni sika na ma me se an wono kra oni me se me mfa nche no na o se ni ma de na me se an wa send ya ma je ma ade ya dro ba bia wo se o pesika asese ne dem ma ena o se me ne me ma me nkasa na me ma me e wo ko bi na me ma me nje bosia nya den emfa ma no ena me so me ne ma me kasa na ma me se o nje ma no because the way boy na ne subantie no enye fe me so no o sai me mobo ena me pa ma me chew me friend ai conference call one me ne me ma me nyina na ye kasa he na me wo school ma me wo fie no no so wo adwuma na ye kasa na ma me pe besia no ti week na ma me benya scan dia ma me nsa nka sika no o si chinchina o mo ye we bi o mo tua 300 cedis wanya na ese training na o call for 4 months no ni nyina yegu o mbesa ma na call another 4 months me sika na nka me de koye me registration awie school no sa sika no ena me di kandi yi mu 300 cedis na me de send no week na san ka me index number ban ma nyanya me anka me index number kura anka me san ka ma ntwere exams ni bi madam fo na me ne no ekoye that no ye na ne index number ba ti me friend na me so wo nsema sacrifice bebre ama na sisia de wodi me di agora me no mie no nyina anhwa ibewu no so obibi asa ama nti ni week biam na ma me diska na send ne ye no 1000 na me meti me 300 na me de 700 send na me se me pemu 50 sin no se me nti na me fa 15 send no na me de send no nti me de send no ma di be 1 week na me nti nka wo frɛ me ka cha me se han mobile money na wura na yiska na wie na no ano no ma nti nka bi sika se na de ma no me fa nsa na ni nyina akoye 1000 Ghana o ma me kwaje bosia no ba cho ma me kwaje ma no o ma me kwaje bosia ba cho ma me kwaje ma e na wo de ma no ba cho me de ma o fa nkototo niema nkogu ne dem ho no so odi bi ye painting na odi bi atwe niema no
e dia begu dem ho later on kwa no asase ne phone akoto nsoma senti no sika no wo de beto phone na omo de ye exams omo be ye exams wo honom ni nyina omo ye no online na send this kind of man no scan de man nti eduro na me so me je besia 300 wo kuo ni nti na on like one chat me won ka hwe bia na me am frɛ ma me ka chan say boy no me nti ne nka biom ti no ma me frɛ no nka chan say won fa ne sika nya de ensende no na o sia sika no deal no ne me koy nti 1 month no watua interest no so watua interest ne de me masika na aka no so nya de me say time no so ansa no disika na me se da bi me gi me sika on fa interest no me de interest be send na ma gi sika ba na nkasa eno me ne kan ya no o ne kan sen oso one me akwa bacho oso one me akwa deal say sika no 1 month bia na obetua interest na me se 1 month interest no watua nti fa sika ba na abra be bia so no enka hwa no watua interest no bacho otua December interest ya sen but a month be interest no 250 cedis na 1000 nti a month be no 100 cedis ya 5 cedis nti December mu say ya me wo ho month aso say won fa interest ne mbra wan fa mba nti na ya 100 cedis na ma me so no ade ni sika kra atua interest ne nti me ngem fa nto ade mbra no afa de me frebo ya giska ya to ade me ba krom be friend wan fa me call na me sa call ofie say ade chen a wo say ni sika na no ma to ade na ko ba ma me ade chen ye ansa na me friend na wo fa ma me nam kwa mam koto niema na me kom me school niema me yi stress Ghana card me niema nyina yida kodi akra na me friend say woni ma me nyina wo say why am like me niema yida kodi akra ni na asefo adi be 3 days na yida kodi akra ma afka na me fro ye no say na me hu niema ye bebre enti dan na 26 nso nti na ka ho odene kroma ye bejebeja ti me fro ye say me refi ma jam bag no a me sa me niema no wom no wo ka no nso na ye passenger car di be 3 days ansa na metim niema nka nyina na me nenam kumase abonche so ma anko fie ma me frem phone so na me nenam abonche ma me su me da station ade ache ena ade chinye no send interest no ma me na me nya ska no ti January no me wo ho no frem me say me mfa me me SHS certificate ni JHS certificate nsende no na me so de no o se a wo de ye ade ama me o ye immigration adwuma bi ama me ana me say ase ma me wie we ni menya diploma na se me de apply a no kra na menya pay kase na o se da bi wonti ase na me se JHS certificate na ayira na ase sa ade a me nko wa office na me nko hwe o mbe ye bi diare ama me koye no o mo se o mbe ye age se instant me tua 500 cedis na o se akra no price no be wo fom ti no ba ma me aba akra wo na ma ye ma ba be ye wa akra ho na me si yo edi be ye 1 week no o mfre me bi na me yi mani me wo ho na wo se ne me fan se February na ma me mo che o musika na me frɛ ne se ma me hia ne sika no nti no on fa sika ba ne mbra nti me wo ho anopa na o frɛ me wo se ne sika no ma me na me yi na wo se me 300 na me so me ba obosia no o tua ma me na me so sende o ma me 1000 na ba cho sende na me so me 300 no o tua ma me na me frɛ ne se me da na se na o su yo nti me wo no wo se ma hu se mama na boka hu nagu na me se ade na wo se an sika no wa kotua sika ma immigration for epeni ne se o like o pe kwan ama me na me eduru ho no me bufu ye na me manager na me se ne won fa mine number mam na me friend busan sa mine ka se no kura ka bia o boy no me tua ma no wanti me amfa number no ama me na me suyo nti na me wo ho san aso wo fra aso won frɛ February ma me April ne nsam bui no obi ni nu ekɔ kɔpata na ne nsam bui e na ma chiri ban so na pompa abɔ ne minim nti o fra me na se me nhye dan kasa ye ana wo sen ai me hye be ma dem na ne bufu no okate no nim se me frɛ me ma amfrɛ no ade kye no no asa frɛ me ahomache o frɛ me na me se akɔ ijama wo hwa wo pɛ bibi no ana wo sa frɛ me ahomache wo sen ai ada na me frɛ wa nra me ye wo kate kɔ na me se me mani abro ma me yale nti mani abre nti wo ye no wo sa me kate kɔ no wo sa frɛ ti me ba na me nwane se sister obi afrɛ 18 miss course me kɔ hwɛ na ye wo no ti me pick ya no na de ho na me say ada wo no sen wo Tamale station wa twa ticket a wo ba me ho Kumasi na me say na wo a wo ye be man me ba wo ha na wo ma me excuses bebre ade ntina wo ba me ho a wo ti me twa ticket abra me nya we na wo sen say wo fra me a me hyeda ntene me ho ne won kasa na me say nti wo busa me say nti say ye nde na me say me mane mba nti me fra ma me wo phone so na me ka che mam na mam so wo de nya hwe me mane ye de embra wasi an wo pese ya ma omo leave bi obi a kɔ ne girlfriend won no so so oba me ho girlfriend leave sana ya mu obi a leave so on kɔ girlfriend ho no mo training omo ye we do omo ye exercise do Tamale and omo say like obi a like asa omo mo weekend so obi a betimi akofie and o say wo oba ne girlfriend ono obi a kɔ ne girlfriend no so so oba me ho no nti wo ye na o frɛ me na o say
wɔte ka mu ba na msuo nti me ma me di hu komo ti ebo be ses mo no frɛ me sɛ nti ye fi ona nipa dɔɔso ho ana na me sɛ an ma me pani mu nyina aba na ye wa yie bi na ma me nso aprint ni nuama aba so mbehwɛ no na wo so fɛle ni wo ba afie wo de wo nda hɔ wo ba me yakɔ guest house ana na me sɛ an na wo sɛ na me dan na me rent wo ba bia me ko school na me sɛ dan de sɛ nya wo sika na me de rent nti wontimi nkɔda ma ni na wo sɛ nti sika na wo ba wo de bɛkɔ guest house no wo de sa sika no ɛso ɛka ho de mami a ɛmoa me na me sɛ dan no kra no me rent na awu nti me tena afie nso me fa ba ma nkɔ order sɛ fie wura no hu sɛ me de obi abɛda hɔ a ɔbɛka sɛ ɛdan no ɔbɛma me rent biom me nso so kama ɛma adwen sɛ aka bɛ 3 months na ma wie school nti me rent ɛdan ni biom na wo so a price ne yɛsɛ na me sɛ 1500 na wo so ne enye problem wo bedura ye be sort na me sɛ okay nti ɔbaa me ne me friend bi na me friend bi wɔ adwu so ha nti me ne me friend ne twa na obeduru ye na abɔ ahomache 11 something na me ne friend ne twa na ɔbaa ne yɛfa aka ne yɛkɔduru baabi a me kɔ school no na me ne tena hɔ no nti ade kyenye okodware me so na me bibia hye edem hɔ no wo dware na ɔde me ne phone ato me table bi so nti na no coins gu so phone vibrate na coins ni fifiri gu nti me twa me na me hu sɛ na phone vibrate ne na ebi frɛ na ebi text message sɛ himfa na wɔhyɛ a wɔn frɛ na wɔn fa na me sɛ bɛɛma ɛma ana me sɛ bɛɛma wanya call ɛma wɔn nyina nso mba na me sɛ wanya call so ebi mu busa wɔ sɛ wakɔhyɛ hin a wɔn frɛ wɔn fa nti me mpeki ana wɔ sɛ daabi na me sɛ ne wie na bɛfrɛ wɔn na me ntie ne wɔn ka ɛna dwale wie na ɔbɛtena ase din na me sɛ frɛ wɔn na ɔte hɔ na me sɛ frɛ wɔn na ɔte hɔ na ɔsɛ ade ntina me sɔle na sɛ me ne na nko a me bunto me yɛ ana na me sɛ de wotie nti wobɛtro yɛ no wɔn hu sɛ me phone da silence wɔ sɛ daabi na me sɛ ade kye nipa dodo sɛ na afrɛ me nyɛ ma me nko na afrɛ wɔ sɛ na me sɛ ne ho so course na ɛba na yɛ sɛ me hu ɛna wɔte hɔ nom nti wɔyɛ na wɔsɛ wɔkasa me ho a me mfie no wɔyi ne nneɛma me sɛ me nsim asoki nneɛma no korɔ kɔkyim ɛna wɔde gu ne bag mi sɛ ɔkɔ na wɔyi 100 cedis 2 table no so na me sɛ me nya 100 cedis girl na me gye ne phone no na wo yɛ sɛn girl na pɛsɛ o gya sɛn ma na me gye phone no ɛno so ba ɔbɛhye so aw bebele kwa ɛna me gye phone no efiri ne nsɛm na ɔbɛhye so na wakɔ no ma 100 Ghana cedis wɔyi 100 at 2 table no so na me sɛ me obedi sɛn wɔ hɔ odi 3 days ɔba Friday na ɔkɔ Sunday 3 days no 3 days ni nyina wɔhye so ai mpasho ai nti sɛ ma me hwɛ mpasho ni nyina first day no wɔkɔ round saying mpasho 2 ɛna second day 2 ɛna third day ɛna third day no now the journey for the road for the road no man saying mpasho 2 for the road nso 2 ɔno nso so da bia since I was here we nyina da bia 2 rounds pɛ yɛnkwa wɔyɛ ade de Bachai. Ndi say ye. Say ye de. Bi sa me so ye ade. Ni nyina ka ho bi ba. Bachai wo ye ade. Okay, nti wani gine bi bia ho. Bachai. Nti wo ye no wo se wo kɔ na me se ne onfa phone ma me ntimi hwim ne phone free nsɛm na me de kɔma me junior baako eti machiri hɔ no ɔto a girl no na sɛ girl na ni emre ntimi hu so obepopo na agye phone na me sa agye phone na me de bre sister bi wo efio ti me de my sister no wo se an sɛ me krampo no wo se obeto phone na ma me ntini ne yɛ sa ade a wo kɔ me mfa phone no obekɔ twasem no no wato phone foforo ti me de me hwɛ na sister na wo ti fio nse wo de nyɛ hwɛ me ne nkasa na kuma Antoni yem na yenso to bibia na me friend no oba na ye kasa na wo se wo de sempese wo ntwa bibia so a me nge ne phone man na me kɔgye phone man no ne no course obe yo de man fi no no wo se an opese me nka banku man na wo mfa nkɔ ɛhɔ nso aduane ho ɔden ɛno banku ne nkruma Friday ɛna fufuo nti wo ye na me kɔdi fufuo ho dwa na me san me ne nyina san kɔdi banku no ho dwa ti ye bae na me di kanka ne banku na ɔde kɔ no me wie na me di ne fufuo si so no me ye ɛne na wo ware de first where there no any abre pass or beche soja ni aware wo ye soja ni amba bacha wo ye soja ni mame wo ye soja ni amba bacha wo ye soja ni pa wakɔ for bi no akɔ hu no be ma camp wakɔ wo ye soja ni dabi to bo ase obi o wa no onya bi o man bacha wo bi bitimi ntam hye man bacha wo bi soja fo hu so obi hye bi no masisi na ni so no man bacha wo bi makɔ Michelle camp okra makɔ akɔto ni nimpanifo ujide wakoto ne mpanimfo wo mo office wo mo adwumam minim ni friends mi no kra minim 100% we 100% sure so we you soja ni bacho me sure you soja ni pa nti me ye aduane man wie a odidi wie na me friend for bi so no why na yi sika no wa na wo ya na no bacho da bi won o me ne nyina ne ko market na on na di ni dwa bacho on na di ni dwa nti me ye wie na odidi wie na me friends bi so no o mo kasa na o se ne me friend na o mfa ye mpie
baako bi na echi na obekọ ti mi friend ne buy na okwaje moto baako me kra na ma bre nti no oje moto no wie ka benko awofu nti okwaje moto no ma ye wie na okoy me nanfofo no koy na ye koda nti ahomache no wo se omo se omo bedru Sunday no omo report be 3:00 nti wo sori ahomache na me kogja no kwan ka metinam me solicit ni ti me trada to na me friend me bedru adjuso na me see na me call me friend bi wona me friend ne ma me atade ehye okodru ye no na o friend me ni me di nkomo so akodru the next day me friend na me ka chan say saa suban na wo mne ne course nketenkete saa ne die wanja ya anya real pa dia me ne no be den say ye be ware nti me ni ne gusu di nko na me se suban say ya na wo ye ya na fisa no eja wo na wan ware me ka saa no ma no anu no ne buafu a block me number e wo WhatsApp a block me normal call na me se ene mi ni nsa wo nya rent ma ankasa me tena asia be ye 2 weeks na me ka cha ma me say akwa we medi ni juma na ma me se me njano na me se medi ni juma nti me text message na me se we are stupid man pa wo ade a wo ye no won san se asa obi a ya tete wo fie se wankasa wo so woni nam na wo bo obula nti no na ade bedi so janti no wankasa fie ntete ye no wa anya bi ne me kasa ma anya na ma na mbo me ye no na o forget ye nti na on chat me bi me so me chat no nti me wo hwa July ni mu na obe chat me say oba wan chat me bi nti me wo hwa na me chat ne ka chen say menyem me friend na so wa block me wa ye bibia wo ba ha ne mbe ye bibi no menyem nti say ye ne den wan kasa na me chat ne friend ba ko na me ka chen ne friend ne say me ne nyem nti say ne say na me kire asem ne mfiti ase ne nyina mo kire ne friend no na ne friend ka chen say kwan na wo de ge na fa so no wa anya ade nti ge ne so wo ba nti no ebe ya pe bibi na ne ge no nko kana na Akoma Anthony timo ho na ofre me say ade nti na menyem na man kan kire na me koka kire obi se obi kan kire na me se asa me ne wonya fan ntimi me kan kire no ana osesa na me se ani ena ne wo frem na o se nti o person mba ha that very day na nipa ne friend no sa da na jo ofa ka ba na me se member ana o se ada na me se maame ni ho na o se maame wa akra wa frem maame se wa akra nti ne sa da o be sendika ska na me maide aba akra na me suyo nti me kwa akra me kodu ya na me friend no obai no wo se woni maame nyina betena se edi nkomo na edi nkomo no wo se an me koko ha me ba oba me nchen ha me se ono no ba se nka oba me aka waresem me nim de nti a obaye aware nti na obaye nti no obedru ye ne kwan me de ne fa so ni na maame se me no me like me baba ba ko penti ni mitim ye me de wan wo machi ntam nti se me ye bibia onfa ncha me na osu yo watena me maame mpa me chewo se ono so boni bia wode aye me no me mfa ncha no na maame pa me maame se oso ye sori na me se mate ti owie na o se ma na for stick kan yin bia so na me se na menyem asa kwase abo na awudi bu mi no eno na me pekwan ama won so afa so na nko ba mitimi so me mabusuafo na wahu se nkwase abo ne ya na nyinsem bia ne ho ana na nyinsem ho na emu mo se no na nyinsem bia ne ho na wo de so na adwena hwe se bia obeka se wo na akoyi gu ana se na tie nti oya na me sinyinse bia ni ho nti wo wie na ye di nkomo wie na oyi 200 cedis de ma me se me famfo ka enko me so na ade chia me se ekọ back nti me gi ska ne wie na me so me yi pe e de ma ne se onje wo kwa na akodi na oje pe no nti wo kwa na wo se an wo je ne bathroom ho me se me nyim nti no se wa hu nyinse ndia wo je ne bathroom ho no no kura ye se an wo no woni ba nti no no kura na nani age se me se me nyim na no oboa ana me su yo se na ma ni nyina no no ne wasa kofa ni krom ni fire service ni ga obi a wo ne ga na ti dan mu da sore me su me dan no nya wo na abo na ma ne han me mpa cho me dan eye omudi amom camp ho de ye ma wo dan a wo de ane se obesiesie dan no wuntua bibia no se musika no de siesie mu me na mpa besia ma no eno de siesie mu nti me wo hwa na me ni di nkomo saa na ase ntokwasa abebae no on frɛ me biam ni ade ena ofra me phone so say adentina like wone me kasa bibi kakra na me buofu na me se me bedru ye no still na me hu say wo show action bi say bia de wo ye no wanya nuhu nti me sisi ano me bo me maame amane say wo de patama Akoma me pese wo patame a na me kɔ wo patame a na me kɔ na Akoma atomiyem ena o se an pata de say obusa me say dan na me say dan na obeda no maginiska so ba cho me say dan na obeda mu 3 days no me charge no because I guess house no call ya
ko be obaye na wo ye wo fufuo ni e ma ni di ye me dem ana obedaaye obeda wo dem 3 days mpatwan eno ba gine sika mpatwan say ye guest house no call ya anko be tie sika nti eno no dakuru bia ye san mpatwan be spend 3 days imagine 10,000 3 days no mpatwan hey guest house be nko na 3 days 10,000 mpatwan ma na ho ye kama me dem ho ne wo charge ne phone odware odidi okọ toilet bibia wo dem ho no ntini na wa charge afra eno ye 10,000 yo kwe na wo hye me bonso se obetofo ama me e ma wo ne me friend bi kura kasa December nim me busa fom o ma me busa fom price nyina wo Dubai me busa fom price wen Dubai e fa Dubai ayi kajetie Dubai na Dubai kasa me ma me nua ba bi na ne ba e wo Dubai nti wono no ye se phone bi o mo de phone bi ma promotion o Accra ho nti wono wo kwaje na every month bia na o matete no na me say Dubai ho na me bra ba ne wono phones no prices wo from ne sa dia o ma me mbusa ho na nka ye nto bi wo ho no me ho no price ne wo for no o si me mbusa nti me busa ma ne share me say next month ni duru ye no woni me nkasa bi me ba che wo e bra da wo sho bo say obeto phone dia ma wo amoye inquiries wo Dubai no sa bre no na ono wo da obututu no se o sa abo no mpa choda bi e wo phone so no se o sa abo ana no wa ba ene dia me nanfofo e di adanse me ma me di adanse me wa mpa choda bi na onda me so no na so no se ba no wa besa wa na phone so no se o sa abo phone so wa hye me sa abo no wa makoho me come share camp won so o ka che me se o de ba ko bi ma me se me ngie no use for the meantime to oba adwuma mu a ho no mo training nti oba adwuma mu a no abetofo na ma me e na wasa ba me ho no mo wa ha no se no so the same thing wasa kan e no kra phone type ben na wo pe obusa me na me se me pe XR iPhone SR iPhone XR eno ne de di mo pa wa iPhone su mu ana mpa cho da bi da okay de mo pe iPhone XR ono jitu mu se obeto de ama ono akra na frɛ me kan ho asɛm ma ono na frɛ me ka phone ho asɛm nti wo ba ho no na wo kɔ saa no asɛ me fan say me ne no kwhia ma me wa akra na still na me ban no ma na ne frɛ no mu no na nya me fɛ na me frɛ ma me say still na boy no me pesa opata me na ye ntam ye den eti na me so me fa me we as a time bia me ne begya ya me koma nim say me ko e bia me kwhia be ma fofora na wasan ba back me so me nim dia ya me oba ye na me ko ne ho na ma me frɛ no na ma me say boy we wo mo me nti me nja ne life man na me hwe so se ma wie school awie de me pa bia no me nsa be ka wonya adwuma ya be ma opa na obe ware na me suyo nti me wo ho na wo frɛ me say ane wo frɛ me na me su na wo frɛ ma me say se wa korokrom na me mia ma no wo frɛ ma me akorokrom e na wo frɛ ma me na ma me frɛ me ne me kasa na me yede me twa so nti emu ho na me resource buy na me say saa tam na me ni di nkomo bet na me number no wa block me WhatsApp na me say on block me na me fa de enchiro ni akwatwere lances nti e buy na ma pass na me de send na wo say oh my ade na me kra ma hye ma me ni monyam wo be cha me ade na me so yo obi a wo so ni jaye na wo say kwa send no ma send na ye di nkomo ono mom kra na saa tam na ofre me ono me kasa ono me di nkomo bibia na any pay any open no because how woni na jawo sa ne ko di nkomo ye de wo bra woni say e kwan a wo de wo fa so onye o ka no say ma saa tam de na me pesa on pata me na ma kuma nto me ba bi mfa sa bre no a na won kodu ba na wunya na asema no nti me wo na saa tam na mo ofrem no oni me di nkomo kama ni ade nti osan be call off nti me de na me mfie no obi a tini baby nti me wo no me saa na wo frɛ me e na wo say wo pesa me je MTN chip merchant sim ni bi meji bi mam na me sesa sim na meji ama wa meji usika na osu yo wate na me say wo ankasa wo nya good man because me yaw papa na de boni atua me kana wo sisi ade ba na wo buy no wasesa man I chat ni nyina wo me phone so ni e dey watimi frame me 56 miss calls video calls ni nyina wo me phone 56 miss calls nti o ye bia saa tam de na me man attitude pa na o se wono aba from ti me wo na me ka chen say me be start service na ye uniform no me pa me ensa na obisa me say be sise na me se wo de ono ade woni botom bia obenya de ma me no na me de bia soso apempam na o se me nko bu surprise no na me su yo nti wo ye na me se o ma me 400 abeso na o se me ntwen next month nti me wo na o frɛ me say ne ma me yare nti no o kon off o free na off ba obese niska na ma nti obedu ye na me say me sika na ma ye no o say no off na o coin no akospe niska bebre wo ho nti no me nya abotere ma no na ade chia
ni nyina me phone so obese ni sika na ma okoye no ma me yare na serious na me kra me itu no fo se enye hwe wo na wo ye ba pani nti no wo ma me yare na wo hwe na enye hwe no wo se me ankasa me ye good girl na akama ade ba ko na no be fafa wan sa ba ju sika adu ana wo se akama ade ba ko pe na me se di ade na wo se me ni abotere ana me se abotere na me ni se like won so no won ka no kore sa wo ka no kore me di no kore de ama na me se di ade na aka wo se me ye jealous na me se be ma no me mpewa me ne wo na wo ho nti no wo kofo oba na me hu nko ade a wonya me hu ade a wo ma me hwe ne de nya den a be ye me ya ana wo se an wonya sa bio ma that very day no me wo ho na number bi chatting me e chatting me hwe na oba na da wo na me so me chatting nipa na chia no ana obusa me se nipa se me se me den na me so me boy no na wo se an ene wo no so be ma wo ne te da sorry e wo dem no na me ban ho adi sen na me se o me ban ho nche na ga ne se na se me test ni message se me nyim na me se an na ga ne se ni nyina no no ne boy na ede eda dan ba ko ohun message no ohun message na okaka ho asem no efiri o boy ni pia ahoma chetere e na obeda na me kura no enya me nko na boy no wone me wo ho wone mba bebre e wo ho no ma okaka ho asem enya se ono so wagimi ono so ni se boy no ma bebre e eda ho wone me enam no ono so di a kire bi wone me ne ma me nyina ye ko ga ne fire service ni ono ye frɛ no Emilia ene ye frɛ no nti ga ne me ne ma me nyina ye ko no ma me ka chanse ne ye be ma no onka no kore nti me wo ho ga ne de oni me di nkomo kama na me ka chanse boy no kwase abo na odi abu mi no me de ne beba aha no me se na ga ne se me kra me bedura me mfra na ono so ebia na o bibi ka obeden obeka ga ne me di nkomo kama fa de me nim asema boy we ko ka kire abaya no me wo sa na ga na text message se so wajimi na be ma pe wadiwa e na ofra wo na se obekwa a ene ga ne ka sa ne me so ma fa nche me so me di na tembi pa me text message ne me di na tama na ono so block me number no ena me ko hwe na boy no so block me na sa asam na boy no wanti me anyanya ansasam bia an kan kire me nti ni mate bi wo ho na me frɛ mate na me di ni nyina to bra na nim na bra na se wa hu sensam dɔɔso nti sisi ano dia na me ya phone na me se me de ne beba aha no se na bona wa hye me no me de me nini ne hwe kwase bona wa de abu me na bona wa hye me no nko ade meje de aka bia de me de be kyere ba me dan na obeda mu 3 days no ene fo na wa hye me bo so de ba ma me je ma de me ka sa me de ne beba o so ni problem be bia me pa bia me pe kra me fa no court kasiem me pe kra me fa no nko na me si yo efiri ho no nso no me ntine nka bio mpacho me mfra no kra bio wono de o block me na de na asem ni si na fast eno me ne na nku even Saturday na asem ni si no kra wo send me love messages akase ana ajo no me friend no wan ono friend me beto me score me friend wan fa na me tese ne se wa friend me ma friend wan fa ntino wo ba friend bi ma na me se fi na ko friend me bi wo dem a me se sa time no me friend na no de phone ne nam dem wo se me nhwe so ne oba na wo ho a me hu ni ade se na ga no so bi wa ga ne se bi wa okode ana wo night na ya wo hwa wo di sa adwuma no na me friend sent woni ba na tina wo di sa adwuma no wasian de na obusa text message sa really de na asem si busa me se me dona na me se me ya no me ka che o se me do wa bia wo de me kwa kwesi bebi se me na mpe odi ni nyina voice no wo me phone so na me se me ya no na wasian eno amabusa ade kyen no wasian no amabusa wasem wa yi ma no ma da ade kyen wa jam message bebre ade na wo tisa na me se wo nka no kure nti na me yesa nti ma mpa cho me de ne ba ya nyina ne se me dan na obe spend 3 days wo mu no me ji huska e na phone now or promises so better mama no we were friends Emma oni madam fu bi kura kasa o school last year December I was say o to phone nti man pa cho nti dan no obeda mu 3 days no o gine 10,000 ba cha obeda wo dem wo siesie mu kam o san no wo dai enye wo na wo san ye unu afufuo kan banku Emma no na iPhone XR no o she wo bo she keke ba cha o she me bokura ache en de 3 years mu kura na yeko da bia o tu sheda woni no atwem pranfie sen ni ba cho 5 years ni okay any August year atwem na ye 5 okay messages ya na ode send ya baba na so mo communication no ebi wa say ya de begu so ama Ismail edi guso ama na chese won so atumi akenkan bia kenkan bia mu ani nye kenkan bi ene nsam wewo mu nya asam ketwa nsam podo odomu nsam akase ena gugu so na etwa go ntu de bomode ana bra YouTube Akoma 879 ene makachem say en Facebook no enya adwuma to YouTube bomode ana ekoso na onso bekenkan bi na media me hu no say please
Okay, wo dia wa kenkan ene da so no wonne abrante no say friends eh Pacho de nakoja wisdom. Nakoja ya wisdom. Okay. Na wo se kwan be so na wo fa so a modi hia no yin. Ma kwan ni de besi ne ya kura no wonkyem ba me ya sure say so time ne me first time ana 2018 na me creative Facebook me kosku na me use phone. Nti me ya sure say me number no later na me hu say nkrofo ti me yi me number no no mo frɛ me. Nti e che na madam fo be kasa me number no e me say eda Facebook page no so nti no na me friend ne je ye na delete me number ni front me ya sure say ehwo na onya me number na number no e Facebook ba wonu de me busa na besi na ekura me busa na wanka ba bi onya number ni free. Okay, enti o frɛ ye ono na frɛ ye na no say ye miss call anas ye ka say wrong number wanka o frɛ me no obusa me say Faustine o chat me. Okay, ena wase Faustine no ne chat na me sen ya wo me din straight up. Na kwahwe wo bibia wo Facebook ho enu nti oni mu bibia woni mu di mu bibia dada o se wo pɛ e wo phone so mpacha wo se me mu di nkomo di science na ebia wodo asem beto anim phone so mpacha di nkomo be ye 3 days pe 3 days nti di asem edi nkomo na mu di a wo tumi de prepare wo for 3 days wo se wo pɛ na wo se wo abra wo hu ne da obusa me se ma ware me si da bi me wo boyfriend na me si da bi na obusa se ma date pen na me se ane na wo se time be na me jai date na me se me ni nipa ni jai 17 February na me ni nipa ni jai na ono no me hia na August ni mu ho nti bra wo hia wo de na wo ni boyfriend ba cho da bi me kura na me ni di nkomo bebre nti nipa na me wo ne nchen no me tene nchen no nipa na se me juna onya boga ni bi se ope oba ware no nti saata na me ni we ni di nkomo panti me na me ni se sa asam na nipa ne mbeka nti na ogina so na nipa ne ni me di hu nkomo nyina nti wote no ka che me se sa boga fo na amu abrochi no omonye no na ye me hwe me hu ye e wo mu nti time bia update bia nipa ne mbedi nkomo afa bra no ka kire no na maka kire asembe no kai man ne to waso aka sa branch e de minimu no da me hia ne da but wase be pa ma menti ase obeye ni papa ana mene ne bobre beye edi asem no ka edi to waso man ba jon sam de no ka bebre o ka che me se ono like oni obi ani ho oni ba na like baby a wadun so wanya adwuma time aso se ese won ware ebi wo ha me wo ho anu wonu afra me an time ko wonya na me nkoye wo ho ade sa na oyo man sam de time ko na hu mi san se waso ne mu ana waka so okoye wo ho ade na aka chen so ontwentwe so mpa cho da bi oka so okoye wo ho ade sam ne de ma e dos na wo sam ne de me jai ma okra me se e bobo no me nsa no kra na se wonya nwie enti no woni ne chate ya babo so me se ya sana wo ko meeting no de din kan mpa cho 2 years woni ne chate 2 years na wo bia hu no yonko da da bi ono de na o fight say enka me hu no bai o ya me se me nim no kwan a o fa so hu me nim ti ase ntini me suro say me ba be meeting no okay nti on de na o for super bai me na me man chance okay nti na mo ye video calls ye bibia ono kra ne favorite ye video calls so me ka se video mpashan o frame me hwe na o hwe me sape mpashan ro hu nim mpashan dai mi anofo nim man mpashan dai fansa rewra ho akosu akuma enu menso mentwetwe de ebi nim mo anye bi da which the first thing mpashan ma dai bi e wo mo anka mekama ti 2 years na woni ne din komo ansa wo kwahia no okay dad din kane a wo kwa kwahia no why na wo kra ne fie ansa na wo ko mamba cho me de niam akoma ma me won kra ho nti no ma me na me ka kire no say madam fu bi wa hanom se nti me kwahia no ono so me kwahia no ono se bi amaba be ma ho nti wodi machi ekọ ene me ko me ma me ho ko hu se me ne ma me ni nyina na eba akwan so enti no bo ma me ama ne yese soja ni bi aso pe na woni ne din komo ope no ono so pe wo bo ma me ama ne ba cho me ka che ende ma mbom ma me ama na bra wo free wo ma me wo ko no okay wo kra wo ma me se hwan ho na wo ko ba cho me ka che ma me se me ko madam fu bi wadam fu keka na wo ko boyfriend ho ma anka se me boyfriend dada nde na me se me ko hia na abantin me se me ko hia madam fu bi aba me ko hia me ni nyina aba me ma me ho no wo kire wo ma me se me ko hia madam fu e wo ha because wiase aye hu wo ko ye no wa menti ma me ko hia madam fu obema camp ana me ko hia madam fu oba bi se ba cho me ko hia no circle wo ma me na me ma ba cho ma ankra ne sa na wo ko da wo nsuro
obi a woni ne dai kunkuma bai uko hia na wusuro ba cho na enya na dwuntine na ehu bi anhye da nim na dwunko de akum ma me awia kete yetimi chepani bi ni akum no ba cho enu nti enya na dwo sa awie o sa ni nyina ehu enti bra wo ko ye no wono anfo wanko ne fi a anase bia ne dan a wahan mu guest house no do ko I know wa dress up or share uniform o share the uniform o share soldiers uniform ana ono de ko guest house first day amko e wo force wo anase bia o force na no da ya na wa na je mu ma first day ni de minti mini ni nya bibia bai wo force me ana o se me do nya me ma nti wo ko da prepare o man pacho da wo prepare se moduru wa mu security man na wonu sa guest house wa na nka wo de won sa to wo twa so na ka twa dem ni fadwe me na me kro no ma o se ono enye sa na woni ti won pese ye ndi nkomo enti na o ma ya betimi atrabon te wedi nkomo enye dem kwa na ye di nkomo watua guest house ne ke kwa ko di nkomo dem ma na o ba me ho no kra wo hwa na watua ka de ba mi na me nyawe wa ko prepare wa to wa hyehyɛ adwuma na to wo bedwam wonim so wo bedwam na nka wo na wo de wo guest house na wo de wo ye me hwɛ woni ne chat 2 years na before o kwasra no woni ne chat edi se ansa na wo gi ho sika obo ho bosia de edi nkai meboa ene de sabre na edi nkomo adrusi na matre ngasa 6 months mo de bundle ne credit na o gi free me ho yeah na me ye mobile money nti bundle ne credit bundle ne me credit kura ma no wo ba frɛ no ogina course san adan a me ma me yare ne na ba na o mo frɛ me de bia ne wona wo to credit ma wisdom ba chan me na wona wo sign money data ba chan said yenti so na o so she bush wo she bush o mo bush nti no edi bush wo she ni bush and nti wona wo provide the credit ya ni data akopum se nei montamu atete ba cho da bi no so no send you be there data ne credit no ma obi da na nse ya mu July ya mu a ye koka asam na me ma me enim na me ka cha ma me se be ma me ne wote e mantin so ma won ka se bi agi 10 cedis kra e fa to bibi dia na fa ye credit go phone so nti enu no mu ho no July ya mu na wo mu a na wasane me band 10 cedis e bi wo ha 2 weeks time na wasane credit 10 cedis ba wo dia wo sande ye do so chen wono ne dia de bre wo mu a o beji ho bosi a edi nkan sen no oje ye ba cho oji 600 cedis no so de ye den osene ma me yare abantin mo omo so o village ntino omo de ne ma me ko hospitals ka bia ni ho nti ma mboa na ni ma me bewu sabre no so abo ho kasen pa cho couple mo de me ko hia no kra no me ni ye bibi wi o ka cha me se scan ni ho 50 cedis eno o de ma me se me fam fo ka ko hia guest out de din kan no a wo koye wu show no eno na so no da sen runs sen pa cho 2 eno ma 50 cedis se fabra fire lorry fe kofie wan to be ama hwe enti oji wo bosia 6 million no 600 Ghana cedis no na o ma wo sika bia pa cho ma me hwe okay ndi ne hwe transfer kwa no onye 1 cedi ma me da well send you sika sa je trade ne dida bosumi aso my girlfriend no serious girlfriend na enche me ware uji we da ji we ma o ma me da o ma me di ubakra na me yo baba akope na me nua no so mo yangitu am me ma me nu pe na di match oh okay yen hwe empredudu wo sen na wo hye wo bo a wo behwe na wa block o on fra wo biem onye wo hwi biem empredudu sen na o ya o sade no minti min kan edoso minti min kan my friends kura bebre yawe minti min kan okay na oye saade no so wi a se bia obema wo sei wa frɛ no wa block o edi sen ansa na wasan aba back asa be pa wo chew fa cheme etimi de 1 month ebi wo ho 2 months ebi wo ho 3 months eno no oba obepa wo chew na wo ti ase a eya no odi bepe bibi ana ai mi sa na mi hunu on de oba wo hyada ba se wo ba for se yen settle down yen ware time wo kɔ wo nyini ne grandmother se o hia ne nana ne nsembebre ma enti oba sa no me pese me hu se bia wo bisa na de because of ade no obi sa no enti no one wo nkasa bia no wa block o na se oba wasan ba back bia mo san be bisa wo bibi fofra na ni ehunu se ene so ohia bibi a ene wo frɛ wo no na me pese me hu ba cho musame bibi hwe me kai this
this year February me twin atade bi me friend bi ton atade na me twin e dey send ne some pen no obi sam say the price yes na me say 150 nti wo ya na me say girl ne say me fa 140 mbra na o say color wo ya na me pe na me say an e na o say nti say wo nyende won say ni sika na ma me na me say color bi na me pe bai bi ne na o say ne sa dia me fa color na me pe no en send ne na ono makola niema boafo ho no nonto ena me se da bi ade we ya mabusa no wo san na me be ko no wa hyeda a block me na wa ka say wan fa mba nti we dia wo block me kura wo boa still na meje ena wo say ene sa na me ka dia wa discane sa nim na nko pempa boa kura ene ne be maache aka me ho pempa boa kala be na me pe ena me say wo atade no kura wo ntom ma me na wo sa busa mpa boa bo no se sa na me ka ene ade chia wo sa ne me 150 na mam na me dia koto me ade chia me frɛ na onfa ne ayi ana wono asase me sanka kala na me pen wa ba fie na ade chia wo koma kola akoto no wode amane ka e de abla me na me si o ade chia ma ntene nka bio nti me ya na me text message na me dem e bobo ma adwen kire no na obi amfrɛ ne yonku bio ne yesa tena be 2 weeks na wasa start enti na their wisdom eye nyina no first year we hunu say abrante no didi ene wo didi ho enye do ne pebi no ope wa na so do ma ne de me hu ba me hu ye na e too late nti me de me so me yesa me krokro na emra kwan bia me de ne be fa so na me so makoma atam wiem ende ono ne krom ne ga bi wa the same thing again ka say ga ne kra voice wo phone so ga no se wa ye no no so bia na ono me ne ti honom no ena like na me hu one girl ne chat na me girl ne number na me busa na girl ne say o ni nua be ma ne me boyfriend no na wo adam me dia na me say o me boy no se ne wakuma ane me nti ma first one na okofa asa soja ne girl na fisa no me wo honom na bibisi ya me sa me friend ne nua ba na nye den e mo na ma ne me de se girl ne se ne nua ba no me ko friend girl na girl ne se hwe wonim say wisdom afa akire aseme pese woni wajai woni me date won girl no so Dubai woni me date online na me se me nim na ga ne se wonya me nua be ma na say wa chat me se mo jai kura nti de bia se woni me di nkomo as ne girlfriend na wo kura wa ya de sank wan fra me a ka me se me be maniska na bia wa pe plot me ya adwuma ho na wa pe plot no kan ni nyina ne voice ne bebre wo me phone so wo didi ma ho wo no oba ba ko fire service ni wo no oba ba ko ya woni ni nyina military ni mu wo no adai na na chi no wo ba na wo dia che no wo no oba ba ko wo no oba mienu wo no oba miensa fosi adai adi na wo pa wo no wo parents ya okọ no oba bia no wasaje na tumu man me ya na me nim de ha me dabi una wo pe bibi wo no ho fosi wo pese di osi wo so wo no wo man pa cho dabi because saka na me ni nsheda ntan fosi wo first na ko shia no ya odo ko guest house no na ye nkuruma efifiri ba sister me nyi ni san ko fra wo anka wo be firi bi so wo te dey make na say me say wonu ko wo shia no de di nkan na ye nkuruma efifiri ba kete sister nka ko nka wo fra wo anka fi bi mamba cho mi anka sasa atam kra na me nsheda nya time ma no because wo ye wo adwuma ma ne ko ho sister because I can't think far eye no a edi ebiem wo ma wo sika wo ma wo kapre wo na ama ne data wo na send ne credit wo send the master mutete wo ne ade sister na ye den ya first I just so catch them you na eye den ya wo de ma mi hunu enti sa wo wa ma hunu ade a enu nti na wo do ne sa no a wo ye obibia na ade a che no a ene me de ma adwene ye me meka sa wo so nti ena na wo da so di na chi mamba so me de se first dia na oyema wo a ema wani ka ne ho de en ka che no onya hwe na ono like wo se no bosan ne obefra wa ene de obetimi no wakasa be mamba cho nti fra wo fra bebrebe na mo ani gye ne ho mamba cho me de for sex ne de na menyo obi a metane ne meeting tentem enfa ho eno de nya tentem asem enyo obi a woni ne meeting tentem asem o sister eye ba kokora na call wo de dem na eno na be mo wadɔ no a eno de enfa ho sa what did they make her say because now to me nche say oh ade we na wisdom eye ma me anu nti na mani gye ne ho ade ade tell me no nya hwe mam anana tade na hye no mamba cho da e bia e yo fese e kasa wo boy eye soldier ene de baby a mete no ono ankasa ya we say
me no mo ye close baby na me ye mo ba money and na me ka ma bebra ase me pa ma mpene okay di enti na wo pene se bebra ase wo pe na wa mpene na nya because of na tade no a ene na ye di enti ya fosi na eye fosi wan ka me nko ma mfa so eye di enti ya ma ba so nya bibi ene de ma dwene ya me ano no ene ya wo so ni enti ya fosi ene na wo so ni enti ya because dey wo ko school no boa o wamboa me minti o pa so wamboa wo ko school wa ma kapreba mpa so dey adi ade pa na wotumi bisa wisdom say wisdom eh me hia wei enu nti boa me ma menya wo beka so free ni pem eya de boa wo mamba so wanye first station benim eyeball to eyeball menim ni nkomo mamba so wan si form dodo mamba so wanye bibia amamida oni ne nti mo mamusan bibia amana instantly wanye amamida instantly but actually wo ye mamba so dey wanye mamusan bibia amana anya mamba so mamusan bibia amana anya amamida wa mi sane bibia mpa so dey ama wanya ma wo da wo school wo kuko ye nyina da nursing school no ni nyina wa ma kapreba mpa so wa mami wan send you ska sa gina fa aduane di mpa so wanya wo bibia mpa so dey eno ani saa ni 30 cedis ya me kwaji eno kura no ode me eni nam say me na me friend sere ni 30 cedi bai ono ba ke say one me tena no ono ba ke say one me tena no ena o send me bundle 20 cedis say me se me ni bundle nti no afra me 56 miss course amenfa nti wo send bundle ye de be ye call nti wo send bundle no wie na me say won send 30 cedis ma me na me de obi ka 30 cedis me de ma no na wo send ma me no kura no ode me atene a kire ne girl ne say me sere no pa ne che say oba na one ne ti sisi an say me ma sere ne say o ma me 30 cedis una wo ma me so ya anada o edi asem na aka fa wisdom wo kire wo ma me a wo tumi risk ye koje bosia mamba ebe ma no say onfa nkoye dan sa bosia no de kwere me ma me de na me ma me de scan de no mpese ode be ma no bai me ana me pa me ma me che wa enti na me ka say asem be na wo ka fa branch ye ne ho a eche wo ma me ono nso nya nwugidie eni branch ne nwugidie ko boss abosia no odi ne baba baako ebisa no o ma me di ne baba baako fosi ma sabre na o ma me boss abosia 1000 Ghana no na adwuma be na ma me no oye ma me de ono to ne ma kakra kokwan so san ya fomudwuma oye fomudwuma ena nti wo de me pese me hunu asem kura wo kan ye timi to wo ma me asum ma abranti a wo mo ho ka wonya wo hwe oba no no wabeda 2 rounds man on de ne dia ne ye true anopa ne awia o sa nwumra ne anajo ene e wo bi nim wa o ka cha me se ne funa asai no ene na me pa cho kasa gu fidie ni mame manya o se ne funa asai na ayi training na okoye no mbe pass out o mama o mo exams nso ne nyina o mo testify o mo fun no so nti wanya scanner se dan no kora so de dan ne de no to aside na okoto fun no na otimi di eye ne exams no nti ne me gina ma me so na me se nti na me ofa bi kura nso pe bosia ne dendenden na me sere ma me se ma wo de me sere ma yemfa ma na na no fa ba no fa nkoto fun no ho na wo ro hye wo bofo no de ama sabre no wa hye wo bofo no no de ma na onu atwa ne ho abeka cho so onu hia fo no na wo misa sa de wo na ade ne ko military training na wo misa no wo na ade ne ko ye wo akọbọ ne ho ka akọtọ ho phones eni dan ya wo bedam emu asisi edan na mo ma ne sika kosiesie mu no nya sa dan na no na ode ma ne ekomo no mba twa no onye sika mfansiesie ne dem mo ma ne sika kosiesie ne dem no sa ne ma afoforo ekogoro ayi wo mu sika no kura de na open nya na ne nsaka o ka cha me se o person to polytank nyina na AC ya sika ne de na o so o pe be 3000 oso wo pe AC ya dem na wo ma me oda AC m oba me dem ho na TV mo no ka cha me san okodura oba peti e de abram obedua na me fan cross na me so ntutu fan ma me nkoye ka cha me say o ntutu ma me nkoye na okodura ono wato AC ntino ode ne de na won dem e de bebram e na okoya ma ntine nka bi ayasamo na minim sister hwemanimo na mimisa one na aware na na ope ana edien na na wo hwehwe
yes ani ma we nyina wo ya wan kai wutirim se da bi abrante nya abrante obebo ame Fosti e dey na wo hwe onya fie sen Fosti me dey wutina kasa go fidie ni mame wo fie sen mistake ni dey wa ya wi o ensu ni ntimi ensesa bibia esi ahwe yi na wo so ye etiefo ye guso a ye fa wisdom na ye ne no edi enkomo ebisa no se anya bia no asemu a Fosti eken enukra bi wo mu ana messages to amenya no messages ne do so papa na so se me kasa me kenkan a wanhwa Fosti de nsabegu ni tin wasu bue mesamo munto wodo mu da ntino na bia mu kasa no bia wunto wodo mu da na so wato wodo mu awu anka abeti da de lumba nwum na se ma to wodo mu awu odon fa me nko se hado wunto wodo mu da ka be hunu se da bi se anye chip na oye na emom no na ne do akodi abrantie bi ho esan na no Fosti wo bone ho ka ya hwe yenyi nia obeda ho 3 days na 10,000 no ene iPhone XR no enfri ho wo hwa wo sika eye wo ankasa wo sika akodi abrantie wisdom ho eye sen Hello? Yeah, speaker. Hello? Yeah, wisdom me kwaba. Yeah, mo mejuso. Na po mte say. Ayo, mpacho weni. Me pacho ma akoni o. Ma. Me pacho ma akos ni. Okay, mpacho yo metie. Yo, me da say. Rabba bi de na asem bia bedan me ewia ye friend no Faustina Kujo unimo no mpacho yo matin sem na oto na okani na ne nyina entro me ka kire no me ye eduma ye asem ye dinu wo ye eduma nti so nim sa asem na okani no kura mun kan kire so ombra me eduma military police wo ombra na enso bi no me ni no saga na okani me ni date bi san say oni mi dem mpu ye some of kan mun bi san say oni mi dem wa be spend at least a week kura wo me chenda a o ka chem to ni me 85 years a o to control the way me open my open and friend from kura me can some military police the dia wo ha ya be kan no na ni o kan me ka say me so me ye bibia wan church na asem no ye TV so bet ba ko ewu abako de me papa de no opa ombre ejumom bye bye me da wa to pa wisdom onim wu fia e bia na enye ho na ade no ko hotel mpacho say won fa no ko e bia wonim wu fie e bia wu fie de wan fa na nko bad e bia guest house de ode no ko na me no 85 years anti hotel me no ada 5 years plus me no 85 years ni hotel me no ada 5 years hello wisdom o se ni pano o se menye me ye best so o so would me so kwenti me ni date no close na me support no me ni date yan na me say nya ha na beta bi me messages e wo ha say say juma ma me enta me person beka no abeka enta me beka no aro china ombre juma ye enta say na yan sa so pacho wisdom say e bia won ya bibia na afre no won say won fa ne nko ba bia ba won ya bibia na afre no nya me ye juma no e na obi a won ye juma no na me mi hia bibia na me frɛ no enta me me person be treat simbia no no ombre juma ombre juma farmer wisdom o mami a mobosi afama o wisdom me pacho tie me phone no so wo mami a mobosi 1000 am farmer o madam me wisdom wo die you man o say wo mami no boy o what's saying enya so o me so mami mbobusi ama me o me na me we ska atwade no ka chen so o mami o mo loan bi a o mo ji nte obet no mami no be ji loan na me ntia any interest ntia loan no like omupanetin na me je ma take interest loan kwa 1000 Ghana loan no 1000 Ghana for still a loan can be do me san e ka 6.5 for still 3.5 this and say me boa ono na ti ono da me 1000 we ni nyina
What just here? Dear me person said, "Nay, no cross say, now we yes, a car or my MG be my woman." That be me, me here can be per loan. Not on a cafe or be aware there, Obama me loan. Until loan, I mean, you only found one of me tier interest. After me patch OG loan, no one nipa beho, and you foresee my men at the mouth. That be one cousin, my men at the mam you. What can someone at the mouth? Or so will be on my loan. Patros, I know, guys, or move or will be on my loan. Can't chance a woman, and But hello. Okay. Some of the time, catch us, some of the adults into no ombre to mum, ombre to mum, and classy. No, maybe the supply with credit. Any day. All my credit, all my credit. Me, I'm here to man. Me, I'm here to man. Now I will use my own today and my credit. Oh, so I know your family, so at least, nipa no to nipa bia me oni mi be je di February wo ba me hono no bia se o me na tena o wa be je di February wo ba me hono no o kra fire service ni ga na one netine se o kokon bi ho for si waka sache we de ma menye bibi kakra fe no wisdom for si uni ne twempra ben fie say madam me na mpena na mpena yakasa all right la yakasa one no ya girlfriend me na twempna da on the ombre juma mpa woni na twempna me pasa me kasa woni na twempna ati woni ne nada me na me kasa woni ya da bebele ode me se woni na twempna da si nsem na bebre so first no your girlfriend and no your girlfriend me say me man no first no your girlfriend and no your girlfriend me ma me kura friend no e ka trend say na oya wompena ana no anya wompena why fosi e me pena be 2018 mu kakra bi asa na aka ni nyina o hia bibia no abe frame o hia bibia no aka teme 20 mami church o hia bibia no blocking because how many times no blocking eno dia no blocking pa eno dia ya beba ho dia me bi o se wo sia ni the year 2018 mebo yes okay eno ti mu relationship no last day be saying and then Facebook no send friend request yanko eno send friend request but ya say eno say wo pay okay menene kasa that 2018 na menene kasa no kwa yan kasa on ko echi menene kasa 1 2 a obe misbehave obe di matem o ti di matem A to Z on eti ono o di matem a na makate no na ma blocking no mo a no the different number no wabe person please I need your help I need this I need that na like or sa no the baba on ba as this or the baba say please can you help me with this can you help me with that until or the bata na me bua na me na asambe I chat like normal chatting anyway asa ade all you know na nsanya e wo me phone so am person like ombra na yen na wo me phone so oba le chatting say me ne ma ne yare o hia sister Ghana e dia so pedro that na me no na me no na ye ade wo no na me send man no e na ma me ne sambe ye o sambe chat me na say me sam blocking no sam no o send me say like me ko di niam bi no fa niam bi wo man ko lo to info or pamacho pami ko video messages na wo me ha time so ombre jumom na me ne ntina I'm not hiding from her me person no ambra maka dada me am reporters na military police ntim person oba na me ne be tenase na yanka asem na ma omo be tena otwitwa ntro mpacho wo de manembra because ntam no na ntro no twa no kura ba bi makoma eduru me pacho me page say because me can say I'll justify ubo na ade beti no ono na ba beti no so obi akobo mi bi obewa ko yimi se me mpesa ade no ntim pacho ombra ejuma ombra oni ni mini because mu kranka o mi dika frame oh say obi am frame I want for the frame from ejuma from everywhere say o di me akoto no ti ono ka wa o tu be say ma mi kura ntin woni u kan to me ma onyem me ma nyimo entro u ka ti ma mi say me ya roba entro
ọba ta ụka chere sị memi ya rọba ọkọfọ polisi abechi mi mewa ne nyina yɛ ntoro mma mi enya pressure ɔno nti mma mi nkasa friend kacha asɛm wɔ bae no mede me mma mi nɔmba ma ne ma mi sɛ ɔmfrɛ na ɔmo mpanimfoɔ mmienu no na ɔmo nka bisa sɛ ne ma mi friend no ɔkɔ na ɛte ɔno ɔtue ɔdidi me ma mi atɛm ɛma me ma mi ɛsan kate kɔɔ no wɔ me ma mi so ɛma me ma mi bu fuyɛ wate aseɛ nti na mi ka kyerɛ nsɛm no bebree ma mi ka kyerɛ sɛ wosi me ba no ɔyɛ arɔba ɔyɛ sɛ nti sisi ade na ohia sisi a wosi ɔde uka wosi daabi ɔno nyim wosi daabi bibi adaabi nti ade nti na woyɛ dɛ woda so tata me ba no na ɔka te kɔɔ no ɔna ti wɔ no me like I don't like that nti ɔfa asɛm no bridge mo me pa chuo na mo ka say na me ne for cd komo no no say wono na bibia ni a oyɛ de ma won ye mo camp wono kra na ɛdan a na yɛ de ma se kwade mo frɛ ne ka kyerɛ ne sɛ woni sika wo de betoto mu niema ɛma wono na ma mu sika ma wo de kɔtoto mu niema ɛno so ya bɔse ɛbɔ mpacho iye ba asɛm na ɔka no mpacho last year October saa time was san ba back say me ne ntina me ne ntam 7 months ana wo san ba e no 2 years into last year no hifa na me movie ko ya magic ka wono ho ma enne wa wonto enu de e bia na wo besan say asɛm ɔka na nukura so me ka kyerɛ so ma me fa say me dem ma ba so ka kyerɛ me wa say wa shed say wa ma me ama ho me bo wie ya no wa ma me ama ho me bo wie wa ma me ansi ho no allegations na me ka me justify because ogun anima say o social media it me social media me dey for baby ade bet no ma bet no say I don't like that wisdom I don't like that wisdom me say there me person me when say woni no a date for months dodo sign and now this say ono me na date na me ka no me ni ya nse da say date ya mo sha da say mo date from 2018 to 2020 no ya kasa no kura ya kasa 6 months na ya kasa 1 month me I feel like 6 months nobody talk na on sha da your girlfriend no on sha da your girlfriend na on sha da your girlfriend yeah, my girlfriend from 2018 to 2020 asa from 2018 to 2020 2018 yes. 2019 2020 how many years meba anu kwa na me say enu no me na ma get tun because enu no ye kasa 1 month ye ku 7 months ye kasa ensem wi no mo se ba be ka bom ana ye sa na ka bom ye kan bom se ya ka bom se ye like this relationship oba do nyambua me hia ebi na me kan o hia tete Ghana me say ni man say oh Aditya thank you for the tete Ghana okay no problem sa na ya communicate say this or that this and nda bono ka so mo friend no otimi ti matema na ono asa ko fa nda bo no mo pa macho this and so on it one wisdom me one message me ma me mo nyina o mo nyina ka kire no o nta ma me ka mo friend me ka ma me mo friend no wisdom say October 2022 yeah wo message you please give me another chance please wo see there be amontam tete a wono na bepa wo chawo me pa chawo de me kan here message is not okani nyina message is not okani nyina manito plead with her say one man another chance but enkomodie mo no wo say maniko the whole chat no to why edit no delete me there and am ga just want me ba social media me guma ni ma asi please give me another chance no ntoma o canon 3% no editing manufacture the whole message numbra manufacture dan no kan manufacture no so dia no beto na wonim say onye oba wanya omwa wabrabom wanya hwe ma odi enti na say bia BBC na mo break communication a wasan be pa o chewa no wate ase on me like on the palm to oba as oh I need this me here mbua we okay adie meba adie ne dia na wa yama no so answer on your girlfriend so I didn't know what adie ne dia na be wo say meba wo say oba baka obe plead with you say wo here this wo here that enti die na ya wo baje na die na wo so de ma no me call no no oba o frame no say ma me da hospital here sister Ghana e dey so kasa for okay me say any man bisa no na ti won eti meba odi sika ne man
Mr. Ni sister Ghana no man no so or the no mama yare the hospital. Okay. That was this year, early this year. Okay. 80 years. Which year no 2018, 2019, 2020 mo baby na mo be jai. Me pa cho wo. E na mo be jai ye. Meaning say from 2018 to 2021 no na mo twempra. Eka say na wo born na baba ye. Madam mpacho me ejuma. Mpacho me ejuma. Eka say na wo born ho. Me person me say. Eka say na wo born ho. Ombra me ejuma mo mpacho. So me ni baba na me say na wo mpe no na emom sex. Ukondo sex ya na wa friend na na koyo. But how many times am I having sex? Bisan. Min kind. Bisan said a year. How many times am I having sex? Mo twempra foforo no na mo kasa wo phone so no. First year mo share nya guest house na mo ko share. First day bisan. What one can't tell me to about cry. Mama me say mo meeting mo ho no. Enya guest house na mo ko ye. Mami treat him. All back then one can't tell me. Maybe we fear me bed to Macra. No friend say, or any mammy about crack. Now, opposite women. Me for fano, at the look on my mammy could do an especially. No mammy tongue, I didn't mammy tongue. Fruit, pie in your man, and I'm just over dying. Not say, I had no bed down. I'm say, oh, not then over one can't tell me to me pay the German at that. This one, me correct guess as my business or down. One down. Oh, what rent na wo kwada with them? Me ko ejuma bitano. Na me ko ejuma. Eti okodim guys house o de me koye no eno kra me bedru ya me ne no kon ho na me say me bedru ye no wo ye be ma bia ka de me ko me ho nti eno wachi ase ye wode ko guest house onu ne ko dai me pa cho one say ma me di ne fie 3 days February ya Madam, me say February ya wa ko 3 days. Wisdom me say February ya wa ko di 3 days. Madam, me say you know na me say February ya wa ko di 3 days. Me ko report ma military police. Na me ko report ma mejuma mtina almost say me na ni kasa nti Mama wandi di ntina me no akasa mana asem no manem bra wa February ya wa kwadi ni 3 days wo fufuo ka banku ni nkuruma ka ho ma wo koye Besansa eden na me ko enti wo ko ho Besansa eden okay say your girlfriend na akwasra no 3 days any time me girlfriend na me ko you ntina ba enti di ntina akwa ho because ba wan frame tama offer me tama san buy obo frame say sister Ghana den na me say ni man no so me no be kasa na me say o me person me no ede me ba na me na be din kombo bi bisan so na ti ono bisan enti woni ni kwadi nkomo bi di nkomo na anu ni kwadi mi kodure no ade anche mi kodure na ade anche na efi ho me no ene nam ho te say ye pipilolu bisan no say ede ntina o 20 mi phone me draw me pa cho da ho no wodi na sai me person me hu say wodi na sai wo ho me di ndasen ewe ne ho ewo first fee ho oh me koduru ahomachi 1 to 2 mo na me kodi ho na Sunday na me si ho me koduru Saturday ahomachi 2 Sunday na me si ho Sunday na ofre me pa cho sa bra no nyina na mo twempra na mo nteba tete na me say ye ntama tete be na me na me ka chen say oho na o ka chen ti sister Ghana na me say ni ma me na me no be din kombo onu me be like be din kombo sa na me ka say me ko na me na to discuss about some nyoma me ko na asem no ko me de ko na man kan me no san ko ye ma me ba me san ba man kan ba cho na mo ntamu atete no a wo ko ye no woni na madam until me ka say me pe madam sem me say mo ntamu atete no a wo ko ye no woni na me die okay na just say pedia won pe no na emom no enna de woni ne beda mpacho bisan say me duru me force na me ne die me just say wo se wanya ohwe wo so a woni ne die ti me pese me hu say pedia na won pa baba we na emom no enna na pese woni ne da madam mpacho me she force herself on you I must mama nkata bi did she force herself or forcing herself on you mpacho ombre ejuma me say forcing herself on you ana mpacho ombre ejuma mo forcing herself on you oba woni na jai woni ni bibia ye wo koda ni nchen 3 days na wo koda ni nchen wo wu ye
sa wo koda de nchen no ene wo wugya wo wo messages wa ha wo pa ne chawo wo ni jai bia no wa send ne message come back pana no wan pa wo so wo hu bi ada kwate asa wo wi ase oba kwate asa wo wi ase ana 2019 kwa 2020 my meet 2020 na meeting wo shemani what for boys like but you know I am my second boyfriend. Oh, second boyfriend. Let us say no, yeah, dear chair, wo first boyfriend one. It's at a kind of so sad. Eddie uncle. One I know when him casa. I brought you no ned. Say one pel. I'm patron. Wafa. And yeah. Hello. Hello. Say the work can you say what trinity? What do you know? Eddie one who promised in the phone. And what you promising ni bia no what nye afama no eti pe bibi fa sum no won kwode be Bajoze was it pe bibi ja no kwan what say them which way am pe bibi ja no kwan I'm not your girlfriend who did no hoda me didi no ho who did no bottom sikada so no bona meka so didi me ho okay what did who go ka be say me ba enfie du do mo chaye ne ho ka be say na boy Member meka say me yan fi o me hia we na say me bia no ma sene ama ya de wo so hia de ya na me pese wo bu ade kro ni din me and I'm just a dog ntino nko oba because we try was it bra woni ne try nyina wo kapre woni bi da me pese me hunu say we ya trofo ne ma me pe Ghana na me ka me say no kra de because na say kra no ma so opetete Ghana nkra man say na man me ohia de me mana me ya me say no because ma man sa fu na oka no enye me ya no me nto obonu hundu aso ndi me hundu bia na ka enka no. Okay, enti no wa maame de ne sister cities na me ba na no so o ma ne 30 cities na ye 90 cities 3 years me can't make a calculate because me don't to me can't me ya me 60 cities bia o won fa maame o wo krampo na wo ji bibi wo me maame na when it comes that oh me here we are me send man I don't that kind of or no kra 1,000 no and yet 350 no say no 350 na fine and Wendy and enye wow never put on some if they are pushing her to come and sit down and lie well some who see nipa na on kasa na kan ntimi peja ni timpo no wakasa obana ni mo se nya o to kan enye no kwa so bizan so okay asem na o to kan aba no mpelifo nyen tell of friend ya man banti na odi aba TV so awaso mo bisan sa mi fa unko ntin be na wakoye ni pakro me do baba mla wo ade wonu kasa ye fun mi fa unko pani bia enim na wakoye na ta wo ba mla mo dia wono lo na be kasa pushing na so pe mi say we say there ade say you fit you have to know that oba na ko mo bisan say wo friend wo yin fa na wa anko enti me no onyim oka chem so onyim ya roba no me abi average e bi to ne maame e wo market na me spend bi bia kire ne maame me ka kire sa ade an ba ne ye na enye from that day because me ne na san meet da me bo yenua be o maame onyi sika wo maame hoda wisdom waji sika wo first maame hoda mba cho se first ne maame waji sika wo ne hoda and I'm just na me here loan no onu for sika say o omo obi o ma loan into almost 10,000 a month o the 100 Ghana back account na me see you na me gi 1,000 na me say onje omo fa mame no o ma 6.5 6.5 no na omo fa 3.5 me 1,000 with the interest ni nyina that is the only thing na eso a wontua wonya sika ntua interest no maame na san ni sika tua ansa na wonya interest na wodi amami woti sa maame me 300 cities aha me di mi school me registration kura e de my boy way time data ese me kwa me registration man timi ankoye nti me man 300 cities wase na mo di toton konwa bi asare ye party bi wo ho no mo graduate no ani de wutia sa tia me 300 cities no maame wutia sa tia me 300 cities no e de maame me kasa wan tia na mbo woni me agya 2020 wisdom was here no dia kra de wutua e waka ma me 300 wase bosia na wo ma me kwaje ye no wutua interest ni ba to e na me ka o ma bi bu fa mbo du dia na wo ye bodia wo na ba wo first e dia bo wo kwa bo de me ji we nyina
dua ni ngwase na ogum kra se me san de wo konsuo so me touch snap ni ayi sa konsuo so ko ba dua ku fi se eni ngwase wo de ogum na no oden te me jim pata na odi ba ma me wia me san bo se me san bo dua kra gu so wo ba ka dua bo wisdom ususu se die nti ena ebema force akọ this sense obegu animu ase wa bra wonya ne kone bia because nenti a mesusu se ogu menimu ase a like oye na oye ni nyina se wa twantro bebira to me so na me ka che me ma me mpo wo obi a wa fem ma me se me ye kronfo me ya roba okofo police abachi me ma oba tan a like me ba o ka che okofo police abachi ne ba wo o twahwe nyina ne nyina nya no kre ne ma me nyina ni mu nyina eni pra mesusu se eni de obetimi aye because me yan ko me fem me ma me straight can chance me your kronfo mbra me wi obibia oni me nyim mbra oni me nyim what you say nti what me aye we ade na je so what me better TV so gu meni ma mo bi san tin me kan wan ya ma so ba me ukọ ka che wo ma me se oye amroba ma mpa cho me ka che nse ne ba no waji mi sika wa mama ji mpa chan me se oye kronfo de wa ye no e krono na opese wo bo me because oye dentira akọ ka che sa time no ma o ka che me se wo pe bosian de akosiesie baby a kampo baby a otu akwatena no me pe bosian de ma no me pe bosian ma no wie ma de na nsa ka skar ma antin nka bie base 2 weeks ya dina men ka sa base 2 weeks me ma enna me ma 1000 cedis na me pe de ma no ma me de na sa lo na me de ma no ma me na me ntin nka bie mo me frɛ na won fa ana baby a wote no so wo tuafuo ma me frɛ no ma mpacho me ka ba me frɛ na won fa na me frɛ o ma me ne ka kye o ma me no na me se wo ba na magiska ma se ni se na sa wo ma me giska ma na wan frɛ me anka nche me se ska na ba wo so me frɛ a wo mfa baby a wote no so no me ya we so wa eden wa ka kye me se wo tuafuo ko barracks wonom na me ni baby so asese a wote ntinu me kokɔ ye police case am ya ede abɛkye ntimi wie na me frɛ ma me bɔ na mane se boy na me giska ma na no se ni se na wa eden wa ye se me frɛ na won fa ntimi ma me so frɛ no no hwa ade so obefa ma me frɛ no fa na ma me se na ade ntina wa ma for stage giska ma na won saka sika no kura no wan frɛ mpan kan kye me se ma sika no me nsaka frɛ na wonya ne ntina wo ka kye no wa ye kron me bo sa madam me ba o di so me wisdom wo ka kye ma me se wo ye sa kronfo no achi no a akire wo sa bete ne nka no wo san wo ni jaye ya na ba kye me ni na njai ono akwa na frɛ me pa me kyew ese de o ye no wa anya de wei wona frɛ me pa me kyew madam wo se enipa no wanye tobo enipa no wanye ade a woye wo no ompe one on show but ojiji wusika e bombosia wo de masabo hawo edie na chichi na ache na wo san di na chi man ba cho beje di se February we no na me kan ma edie na chichi na ache na da so di na chi ene die me forget ne kura abusa ne se na December mo forget asebia ma you people can say it I will say it man ba cho Matthias sex edie let me tell you something madam 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 one year 2 3 madam according to who okwa no wasan ba na wo so di na chi wo ma wusika wo na hwe madam wisdom was say wisdom was who promising iPhone XR so de ban bi wa be san se phone ada na o ya ma me promising sa phone ya na me ya ma o de na obi san phone no wasam na me ma me wo ho woman ne obi di nkomo Dubai e ma December ya last year December ya wo san ne madam fu bi di nkomo say ne 7 plus bi wo se ga ne fanto wo betua ka ma me efiri won na wo block me madam yes ma ye be bie na ma me ka ma sem ensem na me kan say hello wisdom ga summit here pa say uti mpacho yo ba nti se unu be mbatre na ensem na for CK no kure na se ta be mba no edu eye san nyema na wo be san peni say unu be mba no like ebetna ana so wo be ta be ni ebia no wano de ne gya no kura wona ne tin fire service ni esa na no wono ebia wonwene seme so wonwene seme dia e ka wunyame bi no wono ebia wonwene seme put on hold please wait wonwene seme wonwene seme a enka first day me kura no ko enka wo friend me no anam bisa se krache wunya me number wa in Facebook kwe makati ma wa nkan besi ne enne nkwa no ma busa na ble wo busa na on kada hello wisdom wo busa na on kada na o ka se me ka kire ne ma me mo sai me de ma dwiri mu do che de wosia no wunya me
ma o ka se me ka kire o maame mo se unim ono na frɛ ne maame mo ka kire o maame mo se oni me agya ba me na menimo na me menya we se e bia woni me ntam ate okay ono se na ono na frɛ ne maame mo ba o mama ne se woni me agya dada me su menim ɛna me so oba me odo ko kire o maame wan fa me ankwache o maame menim ne kuro maame wa hu nanim da mpacho da bi enye fon so enti se bia na woni ne di nkomo se o maame no se nye o maame ha woni no o maame na ba maame no ko on hye da nya active woni wo kasa ne kwa em se ade kye woni se wona woni wa kasa ese de na hu so o maame because wo betumi se de wo si kan na che so ye be ma dada fo to betumi apɛ wo bi eni ne nkomo se me maame se be ye obehu se mabusuafo ni mo no so wo ti ase man ba so onua ga bi wo ho me wo ho anage na frɛ me onua ba ketwa nti ga na frɛ me no sɛ okɔba ne mama ne yɛso wɔ ne mintamati na yɛntamti yɛ no yɛ fast ko mu krom ho no ko change ne nua ne sem e ma ne nua no ti me wo ho na number foforo bi frɛ me September ya mu me fa na ga ne sɛ me Sandra wisdom nua ba da be na baba sɛ na me se a wo old number no wɔ se me bra na be change me sem no na me se na me nam ga no so nko school na me se na wo yɛ da nya me number no wɔ se an wisdom na de man sa tam se na me ni we anya kasakasa nti me wana we ni sa frɛ me sɛ me maame mo sɛ wa frɛ mo na me sɛ a number mo no ne de me yɛ de na me konya number mo no yɛ de e frɛ o mo na yɛ de e frɛ me na me sɛ de e ha wo bofu sɛ me no ma kasa na wose da bi ne bunfu yɛ na wo frɛ busa sɛ ne maame sɛ me frɛ o mo kyam na me sɛ nyam na me frɛ wo nua ba na frɛ na me no mo kasa nyam na me yɛ de me frɛ sɛ na fo anko kyea wa maame mpa kyɛ da bi me nimo ne kurom uni kurom mpa kyɛ da bi enti wan kasa de wo tom sika de wa anyi bia man apart from credit ni de ene last bi me wo 2020 mo ya nkwa kire mi bisa say wa anyi bisa say wo bɔ no wo kasa yi wo se wan kasa botom sika de agi loan na amogege ma no eno pe ene credit ne banda me yaman ena be sheet bi okonya be sheet bi na ofre ma me send sika ma no ena oto 2020 mo me send no 45 cedis aha na oto mi yenu nti na ye was 35 nti na 70 cedis nti eno 70 cedis ne de manje okay pese me hu se ebia odidi wo ho nti wo sika ebia mami we na de ama no mami we na de ama no apart from bed sheet 70 cedis no wan kasa wo sika de we ni bi da but loan no so a oje ye no so wotue ni na nti say da obeda ho sika na yenye February ya mpashan na opa wo chew seji ne dane dem ho oba no wan frɛ me anka ncha me ne ene nti oba ne so bi ma no ma o ka cha me so oba me ya me di na kom ma me hwa me ya ko ka wale sem ko oba na mo jaye oboa wante na ma ya jaye a wo be pede o me ho na se mu ni mu jaye a mu ni ma de kro ma oboa na oni mi di nkomo enti se no ni mi di kra no oba ya oba ka che me kan me dem ha oya lo sako ada no ama na nkro na bie proma ne bewura mu eda what 3 days obi besra wo a wo mpa wankra wo wutumi ka banku enya daje sa wo fufuo de ka ho eno no ene wo kra wo de anka wiase aduane na be no bia ma okra wa wankra wo mponi o okra wanka ama no wiase aduane na ama de edi bi akọ ye hwe ho mra aya Akoma 87.9 FM Akoma mu nsɛm dwumadie no a ɛno asogu so a wuti ɛne first da kudwo ɛnedi nkɔmɔ yɛne wisdom na koja ɛnso akasa wɔse wisdom adi no ɛdina wu kyerɛ sɛ wɔbu no kwase ampre no so nti wɔgye sika bi de afiri ne hɔ asɛmpa bi aba wopɛ sika akɔstati adwuma bi wohia bosia akyerɛ wo dwadie mu woyɛ government ana private worker wohia sika de ate wo hot bi so woyɛ bosomi adwuma wohia sika ntɛmpaa bi so any na quick credit be ma obosia mo atwa ne kakra eye collateral free loan na susu savings account opening deposit biara nim de hia ne se wo Ghana ni na wo Ghana card se wanye adwuma afiwe mu de kodia na wo na wo pe o excuse biara nim for quick credit e was 0302 200 390 and 0596 920-833 number for biara fewa enye quick credit shenen so say quick credit and loan e wo internet so enti shena obiara andada Bank of Ghana amomu dwede mu kwan na kaisen nhyehyɛ da ho quick credit lending made simple.
die enye ofe na wokoto handkerchief e die pepa mfifiri asade akofie akosie eni hakra eno ntini ye wo Flora disposable handkerchief febu achi wo na wini mu so ne nsuo ana wo bowa emfifre tato adwumayefo wo ye dwumadie bi e wo afiefie mu school mu enwumam offices na wo ye hanky asho botom die Flora disposable handkerchief eno na beboa wo temu ni nyina ehyemu bebre Flora tissues eno any tissue ma me na wale no emu nsam eye bebre enti no onne me ekeka ya twetwetwe ya na fedie minim so obi san tu no fu ana obeka kire me se obeto asase no na emu okobisa ni sika no enso ti se mu obi wo hode a me famla na wonto asase no na mba kire me se sesi ade on se menyam mentimi susu nkwa adwuma no ayi se skesu menya anya na adi enti na mum fridge kese na esi ho no esi store ho no so obenye obi ato a ton fridge no na fa so asase no sika no so na koto nam de mekan ti mekan ye no do de tu na nimu no so no mesum de se muaye no e de mani pakro no na nipa no ka kire no se wate obeto fridge no no akona obepeja fridge no de koy fridge ne de se woto ne sempo na woto ntaku wan kan kire me ti do be kan ne se wakoto asase no ana mso wakoto asase ne de eda he no na me koy mi ami ko hu asase no eda ho fu ana se half plot half plot mi hu e ma wo mo ye so adwuma nyina minim wo mo na wo ye adwuma nti wo mo okọ asase no ho afse na ma tosment ene ma miniska na isa sa week na me nam de bebo me ho be hwe nkwala school me ko school e mo didi ni eye o ma anu am ye kakra be de minim se wo pe ba bi edi eti ebeto ya se wo na sabre no wo bo akonhoma wo na wo yiska hwefie no ono so diska kwa asase no eso ana na enye me na me bo akonhoma de bia asa na se bia week we mu bia obekwa ho a otimika se bia week we de miniska makoto cement entino miniska entino say na entime so na ya de na da makoma so na mepe entino so ka chem se wakoto cement na me ha no wo sika semu sana mi na minim se ye nyina na ye na yakotene mu na minim se bedu baabi no be fa kire du for say akotale dan okay enti yenhwe una che say asase no to no wo chefe ba mu e fridge net okoton ye ye one na wo to wa de ba wa de ase fridge ne de be ma no wo ban no to ma wo enya no fridge na me ye store ti store no before wo be hu be ma na wo ye store ne de o na ebie ma me on na ye na mo tonton ni pa de na tonton cylinder ne ayo ne ayiwo na che so bo wu dwetiri bra na mo tie no wo she wu dwa okay na fridge no on na de bra me say na danfo bi e de omo kokwan aso ene onya ayi onya wo ye connection onya ayi no enti no me pe kakra ma na danfo no na me mfa fridge no na sasna hwemo text message bia ene kuntrumu ba ko eka ho text message bia ne bi mu ba ko eka ho text message bia Lufthansa wom ayi hwibaro wom ayi Styles ne train wom ena ayi abion wom hey sister message no ye tumi fani nyina kire mu o ebu message bi o wa na bibi ka ho oba bi dido ache message bi ya ne de ka ho hwe kutru ho je doggy star na eda ho wibaro na ka ho ti tumi fani nyina ngu so je tuato e di asem kre ni ye betwi modi sa mu wiase sa wo mu wiase o mo de bai o ma bo mu wiase o ma bo mu wiase Lufthansa ai le plane ade ni na wo messages na ma on fan kire mo o de kire me na me hwe se me kama ni ye fra am se kire enti no enye bibia na o pen wa brand no o hwa no wanya na hwe ba se de wo si wo so no na ye sa ni so ja to pan enye yize o wo ma ko training am mo sisi ma yire se training no ma die ndie ma o di agombe ku o no ma di training why Sajurious akwa ba na ma evangelist akwa ba mo wa me pa cho mo ma ji adwane akwa enu pastor ye hwe ye nua ba first na kojo ene wisdom na koja first
mama me wish me me sofo birthday na sofo Samuel Jima or Takwa and then Bible School Assemblies of God Theological Seminary. Papa Yamin Shaw ne wa woda Radema wa ngosrane na ho de nya kase wo so obi ono kasa wo declare be ya adwuma wo Yesu de mo more grace ma for still any wisdom issue no koso wo afiefie bebre mu na so wo pa obo hu se eye sabio odone feelings ya atenkana ohe omo ayon ko fa ya just ababia ni no one sabi atenkana from the beginning to the end metu man before mama especially ye ba bedi bronya ye ba bedi bronya bo shende ebeye bebre o na ninyina na also bedi akira obenya problem wisdom wo hwe ne nkasa ye ne say de oye na ya opportunist onya akwanya yeah onya akwanya na opeso ojeje edia na sa because ono wankasa obejan fun so ontimi make point bia e kire say de sister eken ayatro eno an say de oka bia no oboa ena nya no kura oboa ena nya no eno na sem oka oboa ontimi make point bia say o maame kwaji lo ma was an okwaji lo ma so ontimi say o kana no kura wo jijiji sike bi ono ho credit ni ade osane de ma wo sika ni ade osane de ma na je say ya mpase ujiji bi o je say wo nya no ho mfaso ana sister nso ba for still ba hai na sem nyina na say wa bre wo ho wa bo ho ka wa jiji na di ana wa je na si wo na ma no mu na futu o ma mo because how me to say wisdom no de omonsan ne no masa chena mema na ye power panem papa kono ma omonsan ne nsa chena na mu wo a wo koto ne nsem no na say o ye nyansafo mu break it up no aba please forgive me me santra biem the bro focus here what the best aba why are you doing this to me please please don't do that please you are killing me please why please then anybody please sir and no never see and no oba first time second time mu breaking him up and for see wo ma wa dwene enya adwuma and who say brain woni future bi adama etiano so just obi na beka cho say kwaya bread unam so there is no future in relationship no and in Facebook when we share no ana mo ba na mo share na mudi nkomo na nipa na ba ono san ye na bibi papa bi amfiri mama na break ya na mo ko ye wa promise o iPhone ho anwan wa anye o so be ofie no be da ye enti we obi na say o ka kire o say there is no future obi na say o ka we kire say there is no future ma mesre we ye ba be di ba ma say kote wo and the baby there where you be di bro nyi e ma ni bi mo akere wo what just e ma no ye be di bro nyi I say anybody dey ama we be so me ti o ama anybody dey ama ade de wo ho ade won so aye remesa na ma mesre but ma me to wisdom for say sa brabo na wisdom de be na nti wi say ne nkosua so je ni kura de mama eye professional Ghana ha ma hey said you say be other professions na go money ma a soldier phone you respect you today papa the greatest respect one of the professions are you respect o mo pa a soldier for and to say nka ko fa ba you suro wo mo you buo mu suro wo mo ayemfo mu ni agro eti yenu eti me kwa no me nya sure say wisdom report case no army police station na work me nya sure because our reporter man the way omo ye discipline no come fair wisdom to order fair oban kwa ka ma the assess omo ye omo ye eti I doubt say wisdom so our reporter omo on report here so mesere to so soldier ni ampa dia me de okeke dia for now I doubt na mum also a soldier ni ampa dia ene na ma on hwe na brabo yesa na nkosua obi kuna to atwene de bia me ka me se umpe obi a ne sika so nye because as mo de bia so ba o se be mo se umpe nipa na ne sika nso manyini nipa ne ba wo opemu ene wo ma osika na ke so mo osika nti no mo osika se mu ya danfo na ma wa che wade dia enu ya danfo level ba wo mo se me pewo wo ni se wo mpe no o ma osika wan no age wo kwadan dem 3 days no anu ahwe banku pefo a ono ade bre ho banku ni nkruma sti wa ono ade bra wo ni nyina wo se on pe no ni
nyina aso for so ye bra ni nyina na uni sa on no ni nyina uni sa fa ne konkosi ba bia anso ni nyina na wudi na o gini sika ma me nkoji loan mra me loan wo tuatua ho nte anso wisdom me ka no kra kire adwuna ode ko na nya papa e bia sa sika kwa kanko ye loan na ko ye so mo na de mo sika e ma wa e bia ka no so ka ho ntua ara na o ye sa ara na wisdom ye sa me de mafutuo nie se wo tia e be boa wa sa so wo mfa so a ene na si osi e free sabre e ko si da be wuo in between no de wo be ya na be kire de bibia ode boka koduro ma e ma no nsua de woni be ma hia ba ko mienu miansa na ofi se emoa wa emu entrance mo bi meka nkira wo se ma se kura so obi kura ba betu fo kura se tenema na mentam kura po atwam because obi o be ka se tenem no na bia sike bia be ma de ma ni dinti no se tenem entinya wo no odwe ho ni ntwebo a wo nya wo ne sa no oka enti so obi kura mema wo instruction se tenema na se mentenem no ye careful awade kura nkofo jae na mpra atwen. Okay. Agree. Maa Akos, we are simple. I want to pass the euro divi. Pempem so na ya drum. Ya nwini ma obi sese. There be. Ya nwini ma. Wow, what you wanna say the wiase no si kwa no a. Ah. Na nyoma ensisi so. Na wow. Ah. Too hofo. Ye ntram obi metu ya fo sese yo. Obi metu obi fo sese. Ayi bra bi so na ka was efutuo na ye de ma ye no. Anu na ye di so. Enti se ye dru ho na de obi ka no so no eto adwene mu na baboa ya ne afa no so ye de aka ho na wa ade a wo ye ya baba wa wonse ose wonye ne girlfriend Debbie wonye ne mpna me de wa ko fie how many times what's hey hotel nya bontina na di me enya bontina na wo di Freddy oh wonse wo sabe ka gusu ba ko ne fie ba ako enti unya ne girlfriend chese mumie nu moya mo ho se obisa ne sese ne girlfriend ne no a ne girlfriend no wo de na ko ne fie da what obe support no ne girlfriend no na san ko obe support no ko obe support o sa na because no hu ne se edru mre bia wo na wo de wo ho hyehye no bedmates wo hia bibi free ne po na ehu nyina no eya adusua esese wusua esese masua die bebre se woni be matsi na se ne watene nka na woni na hyesoa bie mama no a bie na de no ofiri hokọ na be 2 weeks wonte ne nka mesra o ne ne ma so o de wo ya na ade e bia wo call ne girlfriend o wachima enti esese wo mo that time na begina na ne papa bi ehwiegu no wadane ne ho a no aba wo oba ya na that time no asheda no oh me sorry I miss you a lot you are my darling I didn't forgive me so family ne sha ho so almost sweet addiction na just wo baki kan semu a emu ede wonim se wo de wo ka de adegu wasumu a wo wawie wo ba me koka so are no anu me wie we ede ade so ade we tie enti de bie ma ede no hia ampa sha ade wo de ye wu nyina anya wo ya ato anse na wo ba wo ka sole na shi aja wa be mu ede be nko a edie be nko ani hia wo be ma day one mo wa enti otena ne ba bia 3 months no aba 2018 otena ne ba bia 3 months no aba because ono no wa hu se wo nya ne girlfriend wo hia wo se wo ne wo hyeso a no aba na wo so ya wo denti na wo so wa bie mu ayede ama no enti mesira ma edru se ya mo na ha mo bebro wo se wo na wakoma wo ba yi nyina wo su sa from there wo ba yi nyina wo su se de wo se yusu no atie for yam pese ye de begusu na se ye de gusu stars e wo mo hweye na obetime stars wey besi da kwen e de se bitru mbaje me topo apofi hey mako stars na mo de no awrade yesu stars na ye de ubutu wo na utu hwewie mu na utu ni abone ne to aba ti se fufu esi trouble so no share stars no awrade yesu wo mo ye bi nyina ni stars mi si mle mi ko ye je ma no se mi ko ye bi ma ko from si tu hey share uda ma ko uda ni stars no ya ya ai
manam butu wonam tu ipa jawi yemu. Ah, kujana de osre. Butu ipa jawi yemu. Yemu kura de ya de ba bisa ya ya. Ewati Yesu. Ani ya tu. Ay ya. Ya kwa na pia kura. I want you to know you. Adia. Mr. Marco, ya for na yema one girls in it me yes after so. Oh. Wona anya ho ade wa. Ya brewa. Yes sister. Wa kwa ye dia disa. Wa se to na dia sesa. Wo sesam. Na me sesam ka gra dia. Eh. Ade tuta. Atosi. Ready agria. O dia David. Marco, any panas on need that journey be. Eti, and you maybe wa ya, iti mo ma yensu ade kakra wo. Okay. Because we are crying so tena no ya asemu iti ma me sem yensu mo sa. Obi ade pa no. Obi ade pa no. Obi baba be ye wedding wo ho. Obi baba be shira so. Ade wo kwa kogina baby papa. Ama wo busu nyina anim wate. Wo ye ode ye we ensan yo. Obi so wo se beba. Ah, why you are the pan? Ah, no, what go damwa was a young woman, no, your wadi. All the book and in Chow no one quaniba. I'm an I fresh and never. And I wouldn't know be our say the Yemen who are surprised and young girlfriend. Yeah, it's a so be okay. How a kuma told you. Okay, so say shall holding. Okay, I'll be a 2 pedia, Brabombia, the senior answer. Okay, I had the senior, Yatu, Yan, I see the whole tears with the and the woman who said, Sabama caught. No, what's not the baby bad 3 months, no, Saba, or no, or no, okay. Yes, you need to make a in your base. Or can I come on 20 years? Now, the I say be unable to me a year. When you are this year, or be on the Facebook or be a chatting no in the Pacra, on funny friend Abrabum, now Akomano, a more drew. All right, who could do be we are, a young you who are, yeah. It's in a all to sound. Okay. No more wisdom there. Or no, there's all no, say a man or Tado or Monco. Yes, so on a baba, ya, my Adian is a tocromo. Young friend Yagro, young for Biagin Yagro, okay, Biacumen Yagro. Okay. It's one to the woeful. Now you obey beyond and an animal train. That's Papa Ibrahim Mafo say. We are listening to you live. Greet Nanekia for me. Yame ensure. So please I have sent you the money. And Pa Ibrahim Isaac 100 Ghana cedis no. Also the support here. Ekunafoni Nyankano. Yame ensure Papa. Evangelist. Mama. In your baby work here University. Department of one baby omu. Dean of students who said Mrs. Mavis Asari. Odamfo Jennifer say oma official pa ene awoda pa oma wadwuma we enkoyie ane ai oya dwuma ke university nyame nhira na wawoda emfa nhira ene nkwa ho san emre waware ewe Yesu di mu amen mama me two girl ifu pa eno ase ne enim na ne ye kan say nipa no wo tena free afi fie mienu unwuru hwe ya jana ko ba bi na wa nipa iko no waba okohyemu na pascal no waba no test wa na miss you na love you I'm kiss you you are the sister ba kwa tato no you are the tato pa because no say no na ape na wadwuna dane wo he chat na dia na wasamba ka bom na wasande chese onfa wonkosi hwi o onfa wonkosi hwi etie nu aba afutuo ketua bi na mede ma wo se efiri na kro suenyansa enye buruku nyansa nko ene ye de bobra ye de fie de e bobra se buruku nyansa nko na abedi a chese ni na Facebook wa da bia pasa Julius ka Facebook no aboa bi numo aboa bi nom aboa bi nom na o mabrabo asi won ye yusu a eboa wo ade no nim yusu so na so ba yusu no jimi kwan so a saa na baba wonu na ye oba nyansafo kakra mesraw fa nyansa ka wabrabo na wo bo no kakra na mmoa usa
Yes, ya na nipa be twa di sa o. Mama da bia na me ka metete o se na me dwudwa di bia se. Adi pa enhia ni wura pa no abre kwan mu. Salu no so mo ana age agu se tam. Bre. Hey, Mustafa de ko. Age akramo de ko. Yamanu de ko. Wisdom de ko. Wisdom crowd wo kwa no aba. Wo hu se wa de e wa fo. Onim ne wo pe nti eno a. Oba ya obaji no. Onim so wo pe sex nti no man message no a no the sex style ba ko aka Aboso attach. pa. No wo so dia ma o. Nti oba ya na de. So hu no. Enti mesra ominu aba. Fa wade yi sie gather the pieces no boaboa no na tum. Na ni wura na kasa wo ho. O me dadao. O me di usika. Wo fa usika nya hwe. Da ba yi o wow de kwasa wo de boa de ye ni wura na kasa ko. O be kasa boa de wo. Ho na be hu so onu na enu wura. Na nya send me credit. Send me we na. Wa bo form popra. Bobo si amame. Na bema wo ba fie say ya ware pa no de ba. Eye no ma o ma me na ko bobo si ama no. Eye Jimmy Sam. So no. Okay. Esa say wisdom no wa fa no ho adwini nti. Wano wa fa no ho adwini say kwase abuo no obebu gali ni maame. Wa fa no ho adwini say kwase abuo. Na wo ko soja obi maame na fa nko soja. No na nko pa bosi ama. Ah, be ma sa ko nim nyansa. Onim nyansa. Enti e be sra wisdom, apply wisdom to your life. Na jasa wo so man udi no udi ya wisdom. Enti jaisa udi mba no play you know. Na be ma te se bia wo nko so wo. Unko swa enye duabo be ma te se bia unko swa na be ma ye hye ya so o fa foforo se be enye ma me bodua na me bodua wo fo no so wo da ba o mi aba chim se mu digital ni ye duabo no ade o de be ye mu no so ya digital se mu fa modua mu bo hu ndi e be sra mu nya sanse mu no na brabo ye boy ni da ho ni da ho wani ana ho a 2024 encha ka 2 weeks ni awuram eno obi bisa se next year na se next month. So next month as next year 2 weeks per as a bantama mandodo so no yan fa ni da ho yan fa ngura finu yan fa mobra na nkoba sa de a mai se ya na yedum ba yamu sika na waboa no guo kakra no e be di be ko ana nesi for ma bi so sa do no se mama onya be ma no a she would do everything to protect on pese be free sa enti no ni hu kom mi wo cases pa me so mo 2024 na obeko nursing training no yeah so no enti ya be sre mama ni na mema na aba nde o ma bo mo to pampas sha Johnson and so from that ni nyina gu pampas ni yi ya no de ba musu anyansa na abrabo no nko nanim mama o say aso em say ya sha say me ka say theme for 2023 ni da ho it is 2024 next month you be for Friday aba eni da ho party ba man be bra ma mani anda ho ba mama ade no ho ade ne say ebi e de chen bi so nim ana ebi e de chen bi ade na o hwe ababa we ya enya ne den no na ma na ye den na da enya ya na mama o hwa message next day ku ka oba ne mom na na ese ne kwama be ma no stars no oba na de ko yes o hwa pa ni chatting party na ye ntimi mfa ni nyina nto so ba be ma na die ewu sa ne say edie pa na no hu no e wo no ho a okọ no oba no agye no so no si anti bi but o say so ade ne ye ne de wo but ade nso ne say wo be ma agitum so na opa na cho okwa na waba wo say mama ohun say ababa wa na emre ene me na aba no mama yen ka no kranche man o mo mpe good girls oyo ohun too good man a wo mpe yes o rough sa na me hu no asa oyo ohun say be ma we de me pe no mama ye bibia me de be so ni mu anam de be secure no o mo mpe sa omo benye na ka bia good girl gone bad kakra ya bad kakra bi asa chinimu kakra bi asa o ha emfini bi eno na me hu say me ma ne pe but wo koye te say de bia wo peninti de bia wo na oye bibia omo no say asa why too desperate me anka no krentre man e me ma mpesa be ma wo say girl o aveli ne hu too much be ma ne ba time bia anya mami protect me ho kakra ba still wo be ko wo ye nkwase ade wie ye o so pe banku ni nkruma wan kan nkruma banku na akoma no wo
ka command e wona ho ahwan ho fi se wo bedo no obi anka se odonye odoye me de bi am ka se odode wunya se wanya odopa woto na emom nipa na wo de wakoma ekọ no hunu se nipa no da energy na de ba na no abi na odi hia o because mema na o ma ba na o ma for mo ho adwen me wona se wisdom mama one na o mpe no ohun se oye too good me ka se me pewe ya girl ne permit obeye enti mame nko enti won se odo ni fra na ni ama red flags are na ho nyina from the scratch no o ignore ni nyina ene ne me de esu na o su mama mani nsu eye normal e wo se ya oni nyina ha we broken spinal cord nyina ka ho se we bubu kra no namo no so enti ade ne se o so osu na ya no so te na ya oni nyina free mu afa free mu wi a no pa hoden fofra o de be face 2024 ohun ne say we e ka 2023 ni mistakes o ye ho she should just learn from it na fe o ko nanim no moving forward no ohun ha wa obesi atoto na brabo ye ene ye mfa yakoma nyina ama be masa me de biam kasa wo kwa se ne say 100 a ma be ma ne 10% na protect 90 no in case wo ko na 5 bubu a what's that 5 akoka o 90 no and yes I dey obebubu kojo to and dey aye no because be me nsema okeke be ma one one ne to afre ya ono ka cho say me wife wa ha e ho na nanka wo so sesa na ema akoja abonti ada was me rather ma me free video what ya say na wo so te ho na wa frɛ wo be frɛ video be frɛ ene one ni nyina mu no what's that dey achentu ohun say wo no wherefore kobedu obeji ni du enti awra na ewu kwei koye wo homework ye mu akoma anye den wisdom no mi hu asema me ga ototo ne panko na obehia difo say na ma na ye ne say omo ben MP military police so military police enti wo ka say military police okay o so MP onye metel say o munya soja for nya case military police for ne settle to omra no okay enti oye ayan kasa oye soja ni ankasa nye military okay so me de oye soja ni de we kwanka wo say kire ni bibi soja mpanifo mu de ho dwuma maye ba mama me say girl no o so ombra ho no mema ne nko me ne papa mu a mema ne nko because ni madwen awafa enti wo don tena ho na onjai exactly no onjai maye ni hu ha e be fa so a na wisdom there is nene ebuti say nene ma no kra no menya is hu o ma hu na ade ne nam ho ana toto pako aya Akoma 87.9 FM Akoma mu nsam dwumadie no a na wasogo so a wutie no na yankwa na amasapon emfa yenko wuram kakra yekodi bronya nti yenkoton niema na floral tissue sade weda na ye no wahuna ne hwinimu nsuo na moye ne na kyese ne ye hwinimu man nsuo se wie odidi afa kyeme eti ba bia wonam bia no ma floral tissues no eme wo pa wadwuma mu efie mu school mu nkora ne kwa bomodi afa bi eja wono mo kwa yenim se bronya ye edwa bo bebre no a ene wo mo ba bia nam bia no ma floral tissues eme wonam se no ne boam ema ya ho ne die ho nsam no ekonkan toilet rolls multi-purpose towels and a fair handkerchief ni nyina disposable ones na wode bia badwaso eti bomodin na unsu pebi enam se nedie eba se ye choose tissue a flora tissues quick credit investment asibronya no ane asibo no kwata by December de no obi ani so da ho botoma da ho no ani so ato nwan na eso eba ne sa no am akoma entuma awrenho enam se quick credit se besia bo a wo mre ho be ma bi na fa emergency bia no watimi e de asoso no pesika ha dan wo pesika tradwumem wo pesika de bia dwuma wo pedwetire nkwade a ye quick credit investment wo besia bo no enema mu ego papa enam se wo de no ye fa bibia nkosia wo ye ntosusu ye mi account ye mafoto bia enoa ene Ghana card 0596920833 0596920833 Top Choco enso aba ewodwa so dadada Top Choco company fo agya tomo enkwada di kamfo papa eti bomode na wonsanka de wo man Ghana koko no ano onom de ye wo man mu anso ne ayo no eti awie wanya pa no bia eno ansa wate bie na kyase pa no de ago ne ho sa no abie no abie mu so hono na kyase ne wate miate Top Choco no na wodi afrem kama wo bedi afidi afi anopa koko anopa ti ye twati ni ake ye mo hye awie wo pe koko ti fine na wo odi atwa no subede
da any top choco 3-in-1 chocolate drink no enso e wo dwa so eye cocoa milk ne asichire e na wo mode afra eno anu so hie eti bomodin se supermarket anaso se ne pharmacy bia anaso se ne shop bia no a ubewura mo bia no se ba ne se wo pe chocolate drink pa e de pa dia eno any top choco chocolate drink wo so pe dudu atu abomodin na frame 0243 033 033 0243 033 033 Top Choco choco lati enije no pinso bronya brei enije ne pinso papa 1st January new year ye boade mom ewa bono lake lake so hono we new year mega bash ya de hihye so ewa bono na famous musician just onwe de hye amrado wo begina munya semehwa eti bomode woni abusuane namfo ni nyina momra na momaji mu ani papa lake na eba so Akoma FM ye ne yemaya na akabo mu ya event kama yi yede eba be so mo ticket no we de tete Ghana fofulefo eno ti bomoden sa so be frɛ aginchiremum 0503865251 0503863251 0503863251 ofrɛ pɛ empanifo ejo so afenum su papa ya transp natural mineral water wada no amobia ya minimu ahwe enti nsuo no nipadua hia nsuo sabre papa na so nsuo mu ye kan FDF waje atomo wono ma enkofa taford bia mre wono ya transp natural mineral water ba bia wo moto nsuo no ehwo ye kama papa mo wase bia enim kwase broni beka se ehwo ye hygienic papa FDF wo so aje wo mnwumadie atom eno nti sa wo pebi dia lebo ho kama na wo dia ye wedding na sa wo de to nkwada dia ene ebomodin so be transp natural mineral water was 0554207384 0554207384 ANS Electronics Home Appliances papa efie free 500 Ghana cedis eko benya de papa to de si ufie de beche e de amawo quality laptops and any chargers system unit monitors tablet TV and a remote ni nyina no ebo no e da form bomodin sa wo be frɛ baby a wo bia wo beje so na appliances bia wo hia no wo mo ai delivery e de abro na nkrabata no ayemiensa ene one cry Sotio Market Awoshi Alan and a fay Oduman Estate 024493 NDA 0244973955 0244973955 Alaska Star Enterprise Ghana's #1 original wallpaper center open wallpapers DF one macradia free Germany Canada Spain USA France Italy and Denmark one more abrochire aba Ghana enya wallpapers nkwa Alaska esanso etonton bed sheets blank curtains original curtains bar TV strips light airport chemicals and a fay waterproof chemicals wall frames so ebi sofa covers papa Alaska edi abakumase one mom ewo kumase do Mrs. Anoche Plaza Prudential Bank no enche wa wholesale anase retail number 055411 4878 0554114878 Samini Experience Xmas concert etwetwa live ebasom ewo Rich Condos animu hono a 24th December ye boade mo enoti lazy miemo na bra ye betwa so ne papa eti bomade ahya so se won so beba na obehia Samini ene na pam for artist a won ba beboa Jupiter Tiny Kofi Jama Kwaku Flake King Paluta ena artist no many more for no bebre host no Andy Dorsey enwumre no nwotwe ni aboade mu awobrepe na afi wankasa kofia kwajiwa home ticket no online ene yeto no 100 Ghana cedis regular ena afi VIP no 250 cedis national so wotena ho no mu a na ukoto ni gate ya regular no 150 cedis ena VIP 300 cedis na after party no Yes, I Eddie Ashashom, Terminal 3, 9th Club, Enonti, also Bomaden, na Edu take it, star 711 star, 11 star, 26 hash, star 711 star, 11 star, 26 hash. Now, once to me, account ticket. Now, we're to Quine Quandia, a Mass Global Link Limited. Wamona link war, Ewa Mananewu, Kwayejuman Quandia, Fakosu on Mosom. Now, I want to be Kama Eddie M. Famam. Now, what would you know, Juma and a do crom, and answer business,
akwa kofa niema aba my Ghana beton wo de no eyabusuan srahwe anasa wo de wo pesa ne abusuan nyina tu Ghana na mokotoa abrabo no so ewa manone a eye Emas Global Link Limited akwantu a wo mre ho kodura wo nkodi senseme ewo broni kromo eye Emax Global Link Limited and crime Wager White Cross one more any West Africa Deco Towns no edian mhwe Kumasi Asafom one Senate office na edian mhwe 0535823871 0535823871 Congo ointment ewo dwaso oba wase be mo ahemfie ho aye kama eno ntene mrane yese ema oba bia ye oba sima enema ne hye mo abetima ma Congo na chese Congo no eka yensem emaye eti bomodin apabie na so fasiesie ahemfie ho afei ye wie pe ye de aba honam nani abesiesie redie no nsawansa wampompo ekro rewie ne ade ye de tuase enkrati ukakawrere nantama popro eye Congo ointment natural inventures e de abadwa so na so ebusutam ewo herba any pharmacy shop ahodo nyina emom 0204616161 0204616161 ye boy ho ban ene de bambo ho nsem na ehia papa wabie shop na nkura ne gumu sa no aye monitor de ekoso supermarket wonom ene CCTV kan no ne nim seskafo nko a na so ne de he obi a ebetimi abobi e wonatena ye eno ane say we ko hunu security shade system na won ma betintim bie ede ma wo papa ya ne bo eda from afa video intercom access control intruder alarms remote surveillance and afa home automation bebre eka hom eno ti bamba won sam de eye security shade system kuma say atinga junction womo ene adom fast food no ene sasom 0506215909 0506215909 Mira se papa ama she's a area ono ena mama rege kama shey nyame ya adomu a efiada we ene ne memene da 22nd and 23rd no she's a sign a sales watete so enwipa ya ne bo eda formo obetumi abomodi akono akopebi she's a ono ena ye me makeups on point na fe wa mama nwi kama ahia brochire ba bia wo bia no me se wada bronyan bomodi na ginwipa bomodi na ginwipa na efa ema wabusuafo be ma tobi efa ma wo yere no hye kama mbakwa story eye she's a freno e was 0249 155776 0249 155-776 0249 155-776 Freshize Kumasi Sports Stadium woni Unity Oil ena ehwe ni mo Jose Fashion ewie ono ena ashmata de kama Jose ewo Kumasi bomb so oni meet me the sports no ena edi ehwe ni mo ene bibie kwedi bronyan chese wo bepam o ma bepam o wo ma me wase wo bepempam bia mo ewo se o ma Jose Fashion epam oni emenyina ede ema wo Fred Jose ewo 0243 433-465 0243-433-465 Mama Mera ya kwaba oba me mwakwa bewe Medius Maa Akos Udi free Mavis den ejewa okode Mavis free na bae Hashimi free atonsu okay ewie de boko na mi sua djuma wo politest lie na boy be pam de ohono ti mimi free me master no ko be fuflo no di sha ka chen so person metina na mbusa no so ndo o ma mienu ana mi yeso o kenye shime no betina e fe no Mike na me netina ye ti ma me netina ba nse na December ndi anche na nyinsen bae me de ti ba akope as men's mo problem ka klawo e bo amount ba akonya ni mienu ti no nyinsen bae ti ema as me nentem te me sene number e o minister phones nti June hono no abaye betu minister nim se nyinso ne me nanyem so person beje na minister se no wate nti obeje no ase wa ma miska anko hospital da me busa na ase ondo nipi na nkasa mama na enema ase me do ko wo no so o anto to na minister ko to 20 mu wie no na minister ka che ni se ma wo no ese wo ba bi ye adwuma ye obi adwumenti on peska no nyim na oba obetua na minister yi me timbe efe na minister fen ka che nse December ko no so uji ni sikenti na onye na peska no mra aka de na eche na sa ti me wi mbe efe no oba honom ye kotwa akra ni dua no
no de 100 cedis buy nti ekọ na nurse for no cost strike ye nye ntwa na ye sa be efi te be efi enfen ka chen say na esi no say ni me use scan na sijo nti ni week no sa de 100 cedis buy na de ko twa akra ni dua no ma me 40 cedis no ma me so 20 cedis na ye so woko ti okọ ma nti nka biem nti ma say be 3 days ana oba no bag bonachi mbuza na so woko henfa no si me gate ama no nti no 236 ngude mo no ko ye no ano na me friend me na didn't na wo ko na wo office on sa didn't na me oba de me gate na da ma me na so me wo oba asinti didn't me say me gate nya de emma wo wan ka so na ko me ka te ko no nti ta ma obeto akwa ni din mama 1 2 ogina afon so na wo ko adwuma mu na ofe me na me friend na pono ye so da kwa na to papa Thomas awia na me na phone so gina phone so to bedin tita akonya 3 months na wo pie no na minister say nyina phone so to bedin no de akwa no to mebla Jordan to me bra na ase baby na yetine nso na yetu ye na me ka chense be yetine yetu entino no no so yese ne baby otine ho nu stent okopɛ dan foforo to nya dan na obeka che me na oka che me se wanya bi na otuemu 1000 aka 1005 to tuewi aba fa na nya akwa akotena me ka che nsu yo mama efa mante nkan bi me fe na oka ndo peche me afa na oka ndo peche me esi enso ni me ni Mr. Neti na bi atinsu yetu ye te ma Mr. Befa me kwa me ma me wonu ewo mem Lakeside na ekoye te kwa na sem e ba sant na sem obi aka ndo pede che me se ma wo ma enye kunu obi am be sua adwuma me ntime nsua mama afenyi se ma sa be do muso na me kam te ona me nkatinti me fen bi na me tena me keka de me pede che no sa na me ka de me pede che no di if one musa akwa asante achi no no fe busa me se won fa me se ya ba asante achi me be yi na Mr. Stephanie ko so won se ma de ne phone afen bi mo be nkwa do me be fa so se ma fen bi nte tu ba bi jan kwanta te ba ye no na akra no eyare ye nsan gugu ne nsa na me fe ne ka chense se na ka che me se oni bi ti me se ne na mbe nte sa ba ha bokuro me na be me fi ne betna ye na me se me ko hwe bi a wote no me wanya menya ne namba wo fie ni boy ba konti me kon so na Sunday nwumre ko tonkofo ana omu de namba no me Mike on na we me se me na wo akwa no ko 3 years a wo ko 4 years on fa akwa no ko to school wo mfi me ana omu de namba mo se na boy no kwa ware se ko asen din se efe ni chief na me se em de me nim so the chief no se wa asen din so the chief ti me je namba no na me ko fe na boy na me ne tina me ni wuwe no me friend na boy nso ko adwuma nti oba na me ne ka se no je phone no ya se akwa no bebe odu no nyini nti de fe bibila na mtu fe me ne nyem fa kwanye de nko to school na boy ne yese wate Mike ne yese wate ma o fe no de ne e chine ne e chense Mr. se na minister nso je ne number no fe no ka chense Mike they say de na person ya akla no wa won sha akla no ba va ko nso ko to school ma won person de akla be ko to school I didn't la no say o sister ma o de nya abotem ba na de akwa na ko to school ma ene time de ne ba ha se no Ahaya Akoma 87.9 FM Akoma mu nsem ntuna de ni wa ena wasugu a utie nti se Michael wen se Michael se chief uni be de wo mamba che bi se o we otukwa ye de me kas me ne mpa na me boa uni be de o ti se mba che da bi na ne phone no so he o friend na hunyama enva me friend no na boy na me ne ntino driver ni nto kwa adwuma na no yeso o konte bonna ye we bi sika na ya da to adwane di ti me bo be 9:30 me friend no se ne car na ase to ofitem bacha to fitem ti me hear na time so ko na ekubo tele na say ma me fe Mike no se ne fa isi di semfa nto jama akwa ne ndi akaji mi so ni bi na me kati na nche na bla so di fem se wanya ne nti ade echa memba okay ate for say the TV ano ye beto so nti me pese medum wesuko ye beto so ye Mike ebekasa na fe ye mu die nti a obi esu adwuma kwase de passion nyin say ma akura no awo ono akura no na awodo beto ani mu se wonu nyanyem se enye wona aka chen se wonyem dabi nya 6 months June ana oba na Sunday ana oba ye to oba no ji Mr. number no sa kwantini week no oba no sa number me friend ko
na me say abomant na nwumre no frɛ me sister ni Mr. Kasa say nyinsen no ɔne me na nyem ɔno na nyem obi afa nkoto na nim da bi ɔno na bae ɔne na akla ba ko na bae ti die nti ɛna wa bagye nyinsen na afei aduru ne hwɛ a wonhwɛ die na hawo menti ase ana wahwehwɛ bu ehunu sɛ nyinsen ne nyawo de akora ne nyawo de ana ma akwa no kro sen papa ti ene Mike bedi nkomo na afei yehunu die nti a enei wayi nani ama akora no na yekwa ahoma ne so na yene yetie fonko de enkomo mfa first case no ɛho Mike was a chief the idea yebeto asunti yenhwe osonya ni wisdom and afa Faustina Kudwade no 0322498035 0322498036 0322498037 odi ni baby afefe oba kushia na ti say Kristo adomire pabra 6 match ni pabra 6 match yenkwe ma mente ho na mentimi amfre yankwa akwa bi a wo frɛ ye no ma bi ka sɛ oyufu no kwatem sɛ ofu kura ni mu omre we no me na abeka cho sɛ oye oto taba jimi wa twum kenkenken ejo no de na me de be ma nte ho no na ma memra oba wo sɛ susu de ni so de ni de no ma ko sha no kwatem wo mu ni sɛ so the new pradi wiasi bibia manu a etimi so bo sa abaya no to any problem eye sex na wona na da no e ho atenka na fi edi nya no e je betimi aboa no an se oni na bi fi so de ni so because mu bi sa ne se we is ka bi oji bia no tua na ye besia no wona adi tu so de ni tua eti wo sabe we 70 Ghana no ne friends o 40 Ghana bia ho dia ma no nti na wa so ba beta wo ti so ana no nemu nana wona me dano ana ho atenka no edunya afa me saso me ba de mo o pata sisi a no so me bi ka maka che Ghana for ma kusia mo fo ntu o mo fo me sisi mo ne me matra sia ya mo tusu mpem ho ni nsai na mo panyi ntantam do sisi a na menyem ana sisi a na menyem ana sisi a na menyem tata mo de kwan sisi yem mo no no sisi a na mo na tiato e de me su ba yie me kwa mo bia baby na me shapa we didn't baby afefe Alo Akos yes ako ko de tugo sha ko me ka to fita to she be me na yenkwa ako mo ni ekwa wate ni shirawo and so ho fe na ba mo ni no poti na betra won oma so de ni ne uniform no so ni tiri mi so uniform na elifu ti so uniform so de efe uje ti so de a because we should really call police so the new one nya ka to o ko ti ma mi sika ma no na o bo sia ma no akoto so na mo ye de o pe ene ma mu beni na wo na mo uniform na mi sa conversation ti bo ba ku mo e kwamba so mo be defend na ma mo bye bye I mean sure we didn't baby afefe na ko good afternoon hello ya me pacha yenkwa me ra we didn't baby afefe chat him ko so free ajuso yo Marco, yeah, I saw my person be a chair say, and no soldier, and it is a first soldier. Was a bunny, yes, smart, papa, over. Where you better soldier. They now will cousin, and I'm a sort of the cat one G, if you can't get no, I don't just got what a man ho. So they now tell you, now first you call Jiska or Bow, worry, no, person be who were cheap, person be who was for. Let you call my more, said my uncle Pebby mouth. Na so therefore money almost shot at you or barracks or loans or other. That's what you do. What did you get if you can be when I don't be I said what who say oh bow. Na ya na you can't send me the man named call barracks was a man named call because those kind of so therefore a mabano. But you call Boko Chilukwa or Sheba Kulukwama at the Yantiana Weibo a day too cool. A man named call or to some of the figure for penny for the little place for penny for the ama mo ne na negotiate e ma de na timi aba ho no mo ma de no kwan ko ye ni say da ye munya sa mu no mo betu wona mo boy no nye so da papa o ye smart guy that's it ya me show pa we didn't baby afefe owo mi a ra because ni dia ni ko jibu ku ni ka se fra tu si na kem papa papa mane ni timi dia ya no ya se abaya wu si ejuma ko ya no akoni mo mo yo me se ma na mo ba so
won pe bi o be ma so anya djuma on fa ni bi ni bi fa ma o je pe bi o ka so won no be te na usie djuma na po na nya djuma bi na anyim kwa e no ma so that here me pe ma na ya ba no uye djuma kwa no uye djuma kwa na ko da se no djuma to ba djune ni so nya so ho na me ka so de no masa so de ni udi se ni se kala kwa so ajibu wa uye nya so that here sisi sa intibra no fa yere abeti o ka se ni echewa ene no binyam nti so de ni de onwose anya sa ubekosia dienja mame oba makra ene mo ofisi apaso me da se menu abe makwadwo we di ni ba bia frefi ma ko se de ma ejuma number 1 agro se de na pom kra no ba ene ma ba de o ka de to ni se ana ka no o tuni no ta na o fa de na wo bi se o ma ni se na ni bi go bi ya 2 point go bi ya 2 point o ko na ba ko ni o ina da me bi ako mama o ta ko ni se to ni no o se na mo de che ya che na me to ba no obi a ntuma no obi a na ko ti o su ha me tra ya che se ma fo na ya me sha ya cha sambre man for we didn't baby afrefre mini aba papa bi o fa kwa ta papa mini aba ma so mo ko fi ase no tanko mini aba ma me ma ni wa bedwafo nya mo nyaduma na me ma mo fi sha pa na me fa akonye enso na me chia ko fi ase manyina mini aba afutuo na ye di ma ye nua ma no bi no ho se wo baby ti onu nya 25 years to 30 years 35 years ya when you say bia na brabo na se na wie ye na brabo na ba wie ye da bia nya sa na tie so ye wo bo okra 60 years so nya be ma ne tena so ye nua ba yi wo ni se bia wan wale so je na wo nya be ma wale me de mu ta sa na o tie be ma ne ho kire wa na o frɛ wo be ma wo hia wa na o frɛ wo wo tini bo ko na wo da so te ne ho na me anu aka me se be ma ne promise no se wo be ma ni sei wo be to fon be ye ni sei na da be ma be to e be da mu no wo se wo je ni se 100 million na 100 million woni ne te no wo se no wo de ma wa wo je ni 100 million se bi wona be ma no ne mada na be ma no woni mada woni na ye sei se bi wo ba wo de woni na anabi the feelings no kwanya mu na mo je ne kafie so e je se nua ma no bi no wo mo de wo ma bra bo no mo na mo tu to chacha so wo ya sa wa na mo tu no abra bo nwie pe ya ma wo se si a wa be ya ya papa ya chiu kwanda mu na ho na nkokwa jiska ma ho ni nua ba ko hye no nyina ni fon e no fa kwata so na wo nyina benkum enti we wa ba bo na mpim ye dai forget ya no na mfa wa bra bo fie wo so ko na sintrenia na obinya wo so no wo de na wa wo de wo hia bia no wa de ama wo ka se wo jiwe dia ene sa dia se bi wo ntimi wale dawo enti nua ba na bra bo mpim ye wo trase no wo hwenu se na so je ni de me papa tambo bro fi we dia so ko honum no ko so je ni ba me da se ni nua ba papa bi na me sha fa kwata papa we din ba bi afefre yo me ka se frequenting chrono ye from me okay yo first case na me pese me comment kakra yan kwa idi yes soja ni no onsusun fa soja tamun tuni ho ena ma report na girl ni mbra majuma ena ubia na wa pass out na o she green uniform tmese mi aba na wa ba ho no se o ma ni na ho pa ene material things ene ne ma na o ma ba na o mo pe choose iPhone omo nam kwa okura na omo ti sifo no so ti asuma me ka che no ya me ensha we din ba bi afefre Minya bei mei ebinya bu enkomatu ya ni no yemi jira wade ensha won so unya beba na okwa no ejambo blofe kwa bu hawi azu je kamu nyina why makoda na yawo oni o keni cha dara no banana omadu mo mu nyina afa batlon ko cha so aya makonta na yawo ne birthday ngo bi fiano na munya be ye be sire so ho ba no o le sa ya juma ongo pe na menye no ba ka o fa kwata se ni ko che so jani ni ye beri brenya ni ko che so jani ya anda me no ne ba ko no ba yo bo ya ni jo Daddy, police in the market, and so you did me go. Me go.
sa oba no e be se no project ni no ye ni here de ma no me ne busu apanyi ni ye ba ni ka pre ogopa akoko mi ton wade bakra wo within baby free. Well, mommy is the best mommy in the whole world. And mommy, and I really say you, and I really might say you. Hey, so baby, no about the country as I said. No, the baby can be na say. Hey, I am here put you kakra. No, bia no bomb kashi. No, obia no bomb kashi. Ni from media ya pam show ya pam show so na mo de protocol na ko etu ho a obepo kese kwa kwa so bia ma so ya wo ma mo nya mo so mfa so wate mo ma mfa so de emra mo so na ba wo fo na wo mo no ehun se ya nya mfa so de na mo nya so na mo se bi se wo ko pa be ma na wo ma me ko de be ti ama no be ma no be ti abe yo ho ade ah ya mo nya sa o mo ba na me ma ni o ti wo ya onu libu ibo nkumi ni fen no nu mom na ehun amane e de na dapa ene e so pese adwuma na ehonya ene obe nya aburo so e chabo e ya ni pa ntu fi ye so no ye nka o ti yesrema aya mun tiewe na mun panya futu se ni pa no de e ya se ento no a o to se wo ya obe ye to de akoto nyumo o de be ko social media akoyi hwe nsema sere be tinwa na fi wa ba o se boa no it is said the soldier ni wo ye ya na mi nye sei na wo nye sei binia mesrɛw ye obia pe kwasia ni na di agro obia mbe so be wo kwasia binia ba na de ye no a ka be so soldier saade akodi mensem ohene mesi su obi na bible said ye o se obi nyema wo no o so ye mani pansa enti si oba no said bi else wo no bla binia ba wo na mo hwe no obi asum die bla ye nipa ye o pese wo kwa ye na ye tia ye o be ye bia no nkwa na be o pese wo nyiri ta o bobla pa o be nyina se ni aba mo ni nyame nya adwuma nyame nhyira yo be ka se papa ma me fa de otwa to yi kra wo di ne ba bia frefre ma ko nyiji na man kwa na me kasa fi kro no francho tia ho na me wo ye nkwa na me nya ba ne na fortuna na me ti kakra wonim omunya connection ne sa school ni wie na on be tintina o musu ni obi on so o wa ban mu ene for se tintina wa obi o wa ban mu ena life no so ni say bia wa obi o wa ban mu an na be kire so be ya na so on no be kire wodo obi a naturally ono ankasa no wodo wo ono na bi so ono wo bobra eri na hia ono no akọ na ese na wi no o ye ne fere kro say obi be kire adan for say madam ni panie ono kra re bia o ye business bi otonton niema kakra ana say bia utika ana say bia udija kakra no any ferry it is uniform there when you say any there any there obi ape ene na warrior soldier for beba and so nya sa na tie omo kwa omo fo muti nko omo fa omo nyansa ni bibia nko eno a so moja nyina wo fi na omo ko so ise wo na akoya ma ise wo nyina kwa akodi mu a ise wu so a wo ti ni su a wo da ba betu ma ko so ise a kunafo a ma ko su hwe wo mu a eno hwe wiye wo so de odi ara kan wo ade na mo ha adwene sa enya man isremu a ya munya ntoboase na uniform ne saa we de wote man wote ha no krache eno enchira wodo eno nso enhweba akra mu nyina that's papa ha na yede mo sese de little ayakrado Akoma sports or say the powerful sports no eno ena yede etwam so the emperor the conqueror the champion the lion is here